Na manino le folasanga le taitai o Ukraine o Zelensky sa whai atu ia Putin ina ianga iana i talanoanga ia whiutanga iai. Pei tai o li poti le so o whailoai e le o au fiatu le sua fo Putin i le lisi o sui au wai o Lucia o whamoe mo ia talanoanga. O le ata ita iane le au sufono o Lucia e Vladimir Medinsky o le langolango o le prestene. O li patia le malosi o le fina wane le fitafita Lucia e Ukraine, a o toe whaoa nisi o territory Samoa e Ukraine, e me se lawe le tu sa sae o le tunu. O ana nafi na tau whaata nea e Trump, lo na ono au wa iai lea whonatanga, pe i tailau li poti la tamai le BBC o ta wai, e le o au fiatu Putin le lisi o le au whono mai Lucia. O lo tadia pea la po le ale tulango le aiai ia whiutana inga. I New Zealand, e tō toru le au whaitu la whono mai le pātia Aoauli, o le a whaasale tu mau mai le palemene, o na o la lātou te e whaasanga i se tū la whono sa talanoina, e ala i le whaia o sa lātou haka, a ngai i isi sa o lātou whaafea ngai le mata upulea. Wari putia le 9 News as a komiti sa i roiroina le mata upu, na whaia le whautuanga o le whaasalanga lea, ma ua tā ua o le whaasalanga upito o ngaonga le ua whaia ini sui o le palemene New Zealand. O le so whaelo le a wha mautu ati dia i le wha ai unga, pe a whaia le palo tā sui o le palemene. O whaipule e au fiai Hana Rafiti Maipi Clark e luasu lua tausanga, ma o le whaipule au pitara i titi leo le palemene, e fitu aso le a wha malolo le tu mawai. O taitai o le pāti o Rawiri Waititi ma Debbie Narera Baka e lua sa pulutasi aso e wha malolo ai. Ai le taimi e turi ei wha salanga o le ale maua ni o lātou tutongi. Mai Amerika, o loo iaili poti o se lio po o se mama lanu liuli Black Ring pe ona whamatala e mori maui tūsitala, na aria liane i le langi i le se tete o cancers i Amerika, ma waria ai lunga o penga ta whailangi ata o le lio na vai e tangata i lea whai tū. Tapu e ai ata matu i lunga o le social media, ma whesiringi ai po le atonu le lio. O le mori mau o le to tele i lātou wia i le ala ataiwa, whato awa ai lea i se tūlanga whapea, ma ele i umi ai toi lilo atu. O whamatala le wa ai tau mai le Fox Forecast Center, o le lio e fōringa o se whata li onga o asu, mai se mea na mū pe pā foi. Whai mai e taipei o se tasi foi lio lanu liuli whapea na wa aia i Seattle i le asolua spuluiwa o mati. E tō tele o loo fia tuturi roa le mata upu lea po o whea tonu e a fua ai lea i tu ainga vainga ai pe aisea foi. I le Pasifika, o se kulupu mai Ausitaria e whinau mo le manuia o West Papua, wa wala au nei le pandemia o Ausitaria Anthony Albanese, ia la ngā le mata upu e whaatatau ia West Papua, maana ia tatau pe a whairo i atu le Presidente o Indonesia i le vaisa nei. O lo iei Albanese i sana malanga asiasi Indonesia mo aso lua, mai di poti mai le Asia Pacific, ta wai le tusi na tu waso le kulupu Australia le ri pandemia. Wa taro sanga ai le taitai o Australia e una ia le whainga maloa Indonesia e whaatanga le hai komisina o maloa au whaatasi mo ai a tatau e a Asia West Papua e su e le tūranga o lo o ia ai a tatau i le territory. E ia isi kulupu whapea fo i o lo fina wina se fesoasoani mo West Papua lava. Mai leo tele ni whaamatalanga o awanoa mai o nei fōlinga e whaawhainga tā fo i o nau lufale ni tūsitala i lea whai tū. Ma le tala muni, o le polo inga muni nei na saini e Trump e whaatatau leo na ia o le deep sea mining po le eliina o le arititai o se whainga wha militeri lava lea ua whaia le Pasifika. Peo na sauno i eisi tasi nga rue le puipuia ma le whaasawina o Vasa. Wa tā ua le Radio New Zealand o le saini e Trump o le polo inga lea le masina tanuai o whaatonu waire ofisa o le National Oceanic and Atmospheric Administration le NOAA ia whaatino ni la asanga e whaatanga i le eliina o le alititai. Mai loa le tamaitai o Louisa Castleton mai le Ocean Ancestors o lea polo inga ua ilore le iai le sotanga i le vāo whainga wha militeri o tūlanga tautupe ma pūlenga wha kolone ma ua omi ai le Pasifika i le whālea o mata upu wha porokiki ma le sio manga. E au fiai atunu te tele le rolangi o lo tausini o umamo minerale wha maru si ailo lato puipuinga ai o iai le puipuinga o le Pasifika ma ona tangata i le lumanai. Ta ua Luisa, e te tau na mātara le Pasifika i wha matau siri atu e o mai, ma a fianga lere lei
i le sio manga. Io tala nana radio Samoa mo lau whaafonga mai le nei Aoauli manuia tere ngā ruenga o whenga ia. Malo soy fua, o si Fofoga Samoa, Radio Samoa, tasilima I vatolu amo, se kia Radio Samoa. Au kilani, pamulumole whaonga tatau le suawai, ua whaiti tia munga nei lole masani ai I masina wa tea, ua malo si tele le alu le vai I le tātou a ai, pamulumole fe sosori mai e alai le whaiti tia o lo whaonga ina le vai I fafo ma le whale ta ele, pamulumole fe sosori mai e alai le whaiti tia o lo whaonga ina le vai I fafo ma le whale ta ele, o ne ngai o inga e lua o le a maua ai se ngatele, pa vitai mo lo lango mai, morisi whaamtalanga, tanga yane I le watercare.co.nz. Avia maua sosa, Omega Ka, Iana lowi moa, Omega Ka, Sabale tau mofie, Omega Ka, Fili mai loile Omega Ka. Omega Cars, lua selau Cavendish Drive I Manukau, po le telefoni o iwa lua vitfitu lima walu tasi lua. Susu ai Manukau ne, Omega Ka, Umalole keisile Omega Ka. Wai nei le la lao le Bluebird Lumber and Hardware I Mangile, a wawhata molo ainga I Samoa. E mawhaiona whai umai oka o loa whauwhale, pusa aisa o ngā umu TV moenga, se tino forma le tele o loa ese. O whata umai mawhaiona tatongi le tātou ofisa I Mangile, ai piki I whale o loa o le Bluebird I a pia vai tele po sa le longa. Walau loa le olua tasi 5 fafa, olua tasi 5 fafa, pe I meli le info@tlmarketing.co.nz Moni si whaamtalanga. Radio Samoa tasilima I vatolu amo. Radio Samoa tasilima I vatolu amo. Samoa le nu'u o te nofo ai Pe wha pe whea na ngalo atu o I lewa ai Samoa o le penina o te fia I ai O solela susulu mai ma o mana tua ai La Samoa le nu'u o te nofo ai Pe wha pe whea na ngalo atu o I lewa ai Samoa o le penina o te fia I ai Hangi mai se matani e momoli atu ai Samoa matalasi Hangi mai se matangi E momoli atu ai Loku alofai la Samoa matalasi Ia talofa lava le pa ia mawalunga O le whaafonga tāpuai ai mai se fo i o lau sila mai moa I le nei baenga o le aso tofi o le whaatawhiti o le tele o tiu te mawhai walo Filipa. Sa whiangai ma le atunu e le ngate le nei aso. Ia a o nai aso mafutia ua te atu. Ia tātou tūla lata I le tāwalunga o ngā luenga I le aso. Whareile ma le aso a tae au. Ia evi ia I lava le alofa ma le anga lei o le atua. Ua mawhai o le te bai lo tō suifua. Ia ma se malosi fo I o le au na nei. I wa tātou toi whiloa I ai ma le nganga fifia ma le nganga whaaftai. I luma o le atua. I luma o le nuu. Ai le o tua o le nuu. O pu e o manu ai le o pu e o mana. Sa ofa la le lei le atua lo wanga le lei. Walo walo whambai I a Samoa mo na tangata. Po whia lava le tafa o le lalolangi.
Ia o lo au mau ma whaatino ai a lātou a tinae. Ia ma whaatino e fo i mo le tautua ai tau malele. The diaspora of the Pacific community and also our Samoan beloved people all around the world, including New Zealand as our second home as well. Ia, ele ngatele na, ia, e whapena fo i Australia, lātou, Hawaii, Amerika, ia ma o le atu Asia, wa tō tele o tātou tangata lo ngā lurua e mana nofo ai. Whapena fo i le atu Europa, tō tele fo i o la lafi ai. Ia, ai le loa. Ese o tātou wala onga. Ma mea o whaasino iai i tātou e le atua tātou te o e nofo, ma ngā lulu e ai, ma atina e ai o tātou ainga. Ia, ai le ma whailava. Ona whaangaloina. Lau whanua me ele sa tātou tutupua e ai. Ma outou soifua e ai. Ia le ala nina e tā ua i tele. Ia le manatua. O le mea na e sauai. Awa i lo le mea na e sauai. E te loa e toi fo i ai. E toi fo i lo wainga. Ai a whai kere i lo le mea na e sauai. Le mea lala ngaya. Ia maua i lo mo o le dementia. E le lo ropo whai ke koe ki whasao i ai. Ia, whatalofa i ate oe. Ia, male nganga fifia o fo lofa foi. Ia, whapena foi. Ia, i o tātou paanga tō tino i lunga o le si whongo Samoa. Tāwa lunga toa i o tātou tala i vai whanua o tala i le Pasifika o tala mai Australia, ma New Zealand nei, ma isi e tunu o lalulangi. E pei o le au o nanga ma le tautua a le tua fine le tamaita i a Miriam po Murray. Ia ai ale au unanga ma le tūtua fo i a le ftalenga i a Fofogamua. Ia po le tō whā fo i a seu. Manu Francis Ioane taua lunga i lea soa tai au. Ai mantua la o tātou. I kau ke on nai o tu fo i lea sto nai. Ia o tātou se ein. E palu i a le tātou lau ma le tāno ava. E te maua i le sao. Ia o le so. Whaftai le tua. Ia o le whasoa i le soifua. O le ua tātou toe wheiloa i ai maleanganga. Fia maleanganga whaftai. O le ua sfuma le tolo minute ua te ailei tū la e wha. Whapoponga fo i o le tātou por kalame. Lei a tau savea male ngā ngā ifo whaiva o Samoa. Sa ngā pātia i na ua ngā e. Ia maoso fo i le la i le tai au. Ala usu Samoa. I ana ngā ruenga. O whaiva o ngā taifale, o whaiva fo'i o le vātetea. Ia, maise o whaiva o le tua sivi ma le vau. Ia, aeme, o le nei atunu. Ia, o whaiva i tonu o le ofisa. O whaiva i lungo le ala tele. Ia, o whaiva fo'i masani lava i le ala usu o le whanau. Ia, lātou wa onga. Ia, ma le tāpua inga mambalu nai tabam tina mātutua. Ia, ai mai se fo i le au whainga aluanga te tofi a le tua. I whata whaitau langa. Fia talofa ia te oe. Pa ia mamalu wha le malo. Pa ia fo i mamalu wha le angunu. Ia, ai mai se. Pa ia mamalu wha le atua. Ia, o lea o lo i le ainga sa le vi. Ia, ma le lātou ngā luenga whai pēa. O lo ta se ai ta whai fi o le lalurangi. O no o le tau aswaswina lava. O le ipu vai o le ola. Ma lo ngā lue. Whawhetai tuli vai i le atua. Ia awase manuia o Samoa. Po whea lava o lo alalam papa au i Samoa. Ai maise lava. Lo tātou watunu pele mai lātou. O lo o no nofo ma tāpua i o tātou lau whanua me ele. A mata mai maunga te tele. Ne whainga malo. Se i o i maunga iti. O na ao se i o i o na iu. Ia manai o tātou mātua. Me se tātou nei o lo laki. O lo whaamdiina, o lo maua pēle avanoa. O lo mawhai o na tango o tuai. E piki lunga le telefoni mai vili atu. Ma tala no atu i lauta māma lautina. E oina o whai langi ia whōlonga anisio i tātou. O nai o tātou mātua. O lai ai le leo fōle le kangi me lo makua. Ai whaai ulava, ilea, se kope. Ia o wingo masanina.
o talana ta e fa umale talnoanga ia se kupela fo mai i le mele mele se tupela ato se tupela pensini o la utaulanga ana pongi o la utaulanga male sfulua le cash power le pili o le mori ma le pili o le vai tatu tala noa fo i le asona na fi i le tā ua tele o le ngādu rue whatasi o e kalesia ma whalapuputonga na malo. E kalesia ma le alolo whātu isi tu malo ia ma isi fo ia fio anga lo pangatia. I mana onga te tau o le soifuanga e pei o le sua vaiba le tise. Ia, le whasosoani o le kalesia Yesu Keriso lau po io aso ngatai i le aso le lafi ngā lulua i ma le Water Authority a Samoa. Ma o ai e lau me o tane vai, ta i se lau o ta i se fulu wafe lita i tolu o nei tane vai. Ia whapena fo i meo ala paipa fo e o meo ofe plastics. Lata i le 5 maila le mamao o mea ua whata o toai ia ofe. Ofe paipa e sa wale sua vai. Ka i nice, i o tau whale alupo. O le nā ua mauala o tau sua vai mamā, mai le toi mawhai foi, o na toi motusia. Wafo i le ta otoa i le upu foi o le vai sa iti. Ia, mana ia, le tala fifia le nā, mō nā i o tātou uso matua whawhine. I le awhio anga o whale alupo. Patalo fapitua, ya la tau lo o Asia i tātou le nei foi vai teimi o le tau saka. Nisi o lo malanga mai Samoa, ya, mai isi fo i atunu o le lalulangi. Ya asiasi mai ainga. E le ngata fo i le nā, nisi o lo sa ili matangi i tong fitinga. Li imta mai tai fo mai ata mamai o le nei atunu. Ya, tārusia i le anga le o le tua. Ia mawhai o nā o ngā ia tongi fitinga, whala au, tau tonga o fusinga o a uma. Ia me tau na whai i toi whafo i ele soifua malolo ina. Ia anga lele i atu le tua wala nato mai e tau wala atua i le lofa mle anga lele o le tua. Ia matoi molo malosi, ia mai koe alu o ilo le i sa moe wha o lau tau tua. Aile o lau ka milo e ala i ele ingei. Ova ia mo waso, nofo fa soli tula fa, no so elo mo oe mo ile leo. Ale immigration. Ai pu e oi. Ai pu e vai mai oi. Pu e atu e leo, vore wale se hen kafa leo. Ai tala e leo uftino ai se ye yo di ba. Caramba. Yo waka ko e maka fo kali ele tali mawai le fia mawai le langona fo le e ma i lau fata le tele o fa fita uli ma nisi fainta fa mama avenga ya te o pe fe te ola fia ola ma ata e kali me na uri ka ko maka fo i orious i isi Fatalo fapitua lai lungo le tātou apio fōling a tātou Facebook page, ia whapena fōi mo le tātou YouTube channel, Talo for Lava, ia te utou. My dear brothers and sisters on our Facebook page and also our YouTube channel, please share the program. But first of all, let me welcome you back on this episode of Ngānei for Favor with Lei Ataua Sevea Leulua ia li pestata ma langi. So alo se yuli Al Harrington Tumanvau la vea. La tō mafuta fo i se iau lia, se teimi o lea fiafia nā nei, ia e tātou te o lava e momoli oe pe a whai ua mai a ngā luenga o lea so, ua ngā ngai fo whaiva. Mai tāte te talo fo i lava, tālu si aua ni manua pe masoe se tasi i whale whai ngā luenga awa o le tūla whono ma tau tia lea na suia nei le, lima i le ono tau sanga wa tuana i atu. Ai e le whale whai ngā luenga ele iai sana policy, po se safety policy, po le Work Safe New Zealand policy i te tono le whalewhainga luenga. E whaasala. E mō lia i le whasioti tangata pa i valea. These companies, if they do not have any safety policies within the working environment, they are liable to be sued for
manslaughter. Le mea na le wo ye tu la fono ia. Mo le pui ngā le saunga le mua tangata I tonu so o se taamilosanga po le environment o whale whaingaruenga. Pui a tangata whaingaruenga, pui a aseta le company, pui ma le company. E onda ia le ngaruenga le whaingaruenga I oi. Le ala le na e tau ai tele. Your health and safety should not be compromised and should be the most important thing within the working environment. And that's why working conditions have to be fair and have to align with labor's policies and legislation and law of this country. Taua la tōlo saunga le mu. Ei tangata na ua fun. Na fua a matana tilu solo po e se camera tilu mai a se na se me whaingaruenga ale company. Aua se so iko ke whaia ngame. Ale mea ngai ka ora ngoi pupulo e le camera. Ela e kua e le camera a lai whaia. Ia wa tasile la me ta ua tele mo le sila fia e le tunu. Ele ma whai se company, ona lātou whātuina se meta o se hidden camera. Cameras are supposedly to be exposed and to the knowledge of every employee has the right. E tau nei loa e a fo I tangata whai ngā luenga uma. Le mea lo tu le camera ma le mea lo. Iai lea me poet. Ina ia lātou malama le iai. Ele whapea ua whai a ele company se ngai o inga soli tu la fono e po e ai o intentionally installed some of the hidden cameras so that they can catch you, prosecute you, and sack you. E vare kene o me fui a oe. Po e oe. Sai moi oe. Whaasala ali oe. Ia tuli no mo oe. So, ta wotele lo sila fia. Ia wai a te tau. Laua ia te tau e te mwhai e ona e whina watu. Ia pei o le mea fōlele o maua oe. Po se ave pasi mos vātai te ingo le ave pasi. Ia po se ave loti. E ei tu la whono. E lima te I nai ia utou ngā ioinga. Every action and every behavior is monitored, and also there are rules there that are tailored to your performance and your behavior, whether it's a misconduct or a real misconduct. Yeah, warnings mawhapena fo I ona. Is la policies a company. E mo mua maile me tau o le verbal warning. Le kusa o le o te ngia o le oe. I upu mai ia e le tau le whaia le mea le nā o lewa e I oe ina. E se sa e soli le tu la whono I tonu o le whalwhingaruenga. Ia alu sau fo I wanga le tele I le Human Resource Office po o le pūlenga le company. Ua warn whaalua oe. E lapata inga lava tautala. Whaaleo mai. Ia saulo ma le vanga lona tolu. Ua tusia se tusi ma amatu ia te oe. Ia ai toi alofa fo le company avatu lo ma le lapata inga mulimuri. O le tusi leo toi tusi atu. O le final warning. Ai le mawhai ia. La le me whai. O le immediate termination. Ia amana tua e fo iau a ia te tau. I lea taimi ma lea taimi. O ai ia le mata upu I le tua ngā whola lea. O le taimi muli o le a whai le whai unga ia te oe. A whai o oe se sui o se tangata o lo o tongi lau la whonga, ma lau sau whanga o se member o le uni. Po le sui whai sau whanga o le uni, financial member of any union. Ia te taula e vili e se delegate o le uni lea e iai te tonu. E saula le tangata le nā, e to o lua ma oe, e whafsanga I ma le pūlenga.
A whai fo i e te le uni, e ma whai ona wala au I seistangata. E sau e whisosoni ai I le teimi tau te whaafsanga I ai. Ma le tau mata upu, ma le pūlenga o le whalewhinga alua, ma le company. O ida, le whai ele soala upulenga. Ia, ma whai ai rola I lea o whinunga. Compromisation, negotiation, e whai e umai I le melea, so le pule, wheutangai, e tauno tau, taunu u se taunu unga ina ia whamariaina, ia le company ma le pulenga. Ia whapena fo I lautaliaina, o se whaasalanga o le avantu I ate oi. Ia, tele I o me o wheutanga inga e mwhai na whai I le vālea, a wā o le ala uma I fo nei le taimi ma le tala whaasolopito o lau o langa ma lau tautua I tono le company. O ane mea le leina e whai o wafia tausanga o lo e ngalue ai. E o lava I lau tū ma le anga o le savali, o lo tau wā ma pūlenga, o lo tau wā maisi I uso mo tua whawhine o tangata whai ngā luenga. O le ala utu ai ngā ngalue, pe e te tuai mai I aso uma, e te whaiwhaianga mai, e te pasee mai whai alo alo whai, tonu alo whai ngā luenga. Nei whapea autou. E leo iei ni wha maunga o autou ngā luenga, ma ngā ioinga I e whai. Pe whawhia na rua misa ma le pule. Whawhia ona e whai tio. Whawhia ona e palau vale. Wa tasi lea ma whaenga e matautia tele I tono le melea. Ia I tula fono I tono whalewhinga wanga. Wala nā alu I ela u tala noa le mataupule. Ono o stasi ne o maruti anga. Ola oa unga luenga I e whatino. As a policy writer and analyst, o tusi o tula fono, ina ia mawhai o le pui le tangata I tonu I. Ma le whaafsanga I la mapulenga ai maise o iuni, I le teimi o le atuli ei oi. You know, and those are very powerful mechanisms to re-compromise or negotiate with management teams of human resources management. Le nā lai, ngā e kangi fwoi la iele I me ko ongolau whanga ue whanga ma Awa lisi taimi, e o mai I sui o le uni, delegates from the union, ai a mai fwoi tangata nā, e whauringa mai, e te tauno mai whinau mo oe. Ai a u whalongo isi tangata o le uni e o mai e whinau, pe e whauringa mai, e au I o le pūlenga le tanga luenga, e o ngā rei le ngā luenga, ma ngā o kuri oe. Now, you're a financial paying fee member for the union, and you think that these delegates will come to save your butt. No. They come to argue, and then all of a sudden, you can hear them sort of leaning towards the management team and not you. Sasidi ngā mai pika siu po Shrek e zaue e tūmo o I whina unga lea mare tau ma whainga e pui lo awa loa whainga luenga ma lo tau le leia mare toi tū mau o lau ngā luenga ile whainga luenga ia te lea la tu ai ngā deals e mwhaina whai nai lo le whate o oi la nga ua warn whawhio oi ua whai so o lau amio e mwhaina ta talo atu ma whapea atu ia lelei. Wa e mali e talia ina le maoa e o lau soli tu la fono. Your misbehavior and your misconduct, and you have come down to learn to accept that. Ana whai la ia leo whiutanga inga na pe ale leili tangata le whengai male pulenga o le a whamalolo oi. Ai o le a le au maia se li poti leanga. A negative reference letter for you. Ai ole a mai se la tau tusi tau te wha mawai ai. A o se li poti le lei mo oe. Ma le tau le lei o oe. E a matu I nisi tangata ma nisi pūlenga o nisi company.
lea o le a e alu iai e su e ngā ruenga. Alanga o le tue mana o mia o I tonu I. Wa kere au me le anga I whai I. Wa le lava wāfo I le pūlenga. They've had a hard time dealing with you throughout the years. You've been a troublemaker all your life inside this company. Ya, o le simelena o le leo sustai. O lo leo tele ma lo palau vale ma le tau misa so o ma le pūlenga. Ele ngā tele nā, you have a behavior that is classified as being a bully. Te wha mawulunga, ma e wha sausiri isi pūlenga, isi tangata supervisor, ma e wa aia ma pūle ia te oe. E wha pena whaulo winga, te fia malosi ma e fia wha mawulunga, wha sausiri, isi o uso a tangata. All of these are taken into consideration and the account of the management team. Ta ua lautou whawhangwhonga mai mea. Awa iei fo ieli officer. They are safety officers I te tonu o le whalwhinga ruenga. There are people that you can go to. Iei tangata senior advisors I tonu. And whai ona a ve latou e whaingoino meditators. O tangata ni whai ona mai te tū I lautou vāma le pulenga pe a whai o iei ni whawhita auru o tū mai. Taipei au tangata o le uni. Ya, ta ua tele mea vaenga mōlo si le fia mōlo whalongolongo mai. Leanga o le porkalame lea. E ta ua I le tū la whono o ngā ruenga. Employment contracts. Le whatu la whono ina o le vāna nofo o oema se mali e ngā ua tustusia. I le vā o oi o le tangata whai ngā ruenga whatasi ai ma le pūlenga le company o na ia le ngā ruenga. What are the conditions? What is your job description? O a mea lo lisi mai lalo lau kon kalate e te tau ona e whatino. O a taimi e whatino, e whawhewhea na whatino mea ia. A o le ale pui ngo oe mai le whatino ina o lau ngā ruenga. Le ala le nai ale ina tau o tele lo malmalam mai le mea lea. If yet within your contract, your employment contract, it is very important that you read that piece of document and understand lines in between the lines because there are clauses. O clauses e pe o ni vaenga le nā. E mawhai o na whaari mai ai ia se vaenga le tūla whono. E tele I bārwala mai ai. Peo se mea whole le e watu ai toe tūta I ai langa o lai le mea e pui ai le mtanga luenga. E whole mea pui ai ma oe. Ia le tā ua le nā. So coming back to your job description, a whai o lau ngā luenga o le avata vale. Nā le avata vale as a driver to make sure you don't get crashed or to make sure that you follow the road code, the rules of driving and having a full time, full license. Ai le whapea lao leanga lo ka vale e kangolo kala I lunga le panet e mauru I lalo refi. Ranga I leo sawi lau job description, I lau employment contract. I leo sawi na o le whiuli a, ma le vai pengsingi, ma le vai kaofi, ma le kia. Pawala na le mea. Ma le saunga le mu o le tāwale o ni, la vea matangata I te whea vea I tāwale. Le ai mase me o whai mai nā a pēl tāwale o le mwhaina ola, o na e osole I whafo, susu e lunga le bonnet, ta tala la I ole o le tane vai. Ai e maulu la loe wa ai po le ase me o le anga o le waia le lalo. E whātātanga la whonga, ai o le tala moni le nā, e pui ai oi le tū la whono, ma e malamalama I la wa ia tau, whātasi ai. O le pui ngo le company. Ia ma le pui ngo fo I o oi. Ta ua lo malmalama. I lau wa ia tau. Ma lo saunga le mu. Whatalo wha I lunga le tātou apia fōlinga.
o so fatasi and Maureen Tufele. Also, ya Esau J. Moore's Fatalofatu, almost Friday tomorrow, the longest day of the week. Maya J. Lee, for my greetings from Kahului, Maui. Absolutely. You know, I used to play there in Kahului in Maui for many years. Le Kahului Port Restaurant, lata le malaiva lele. Ile uleo Maui, ile motu leo Maui. Ya sa yela ida ile restaurant sa masani no tatai malipola so farele astonai ya masol sa pati ile sa. So o lungatu la o Kahului. May Jaylee. Ya ila le mongal na e lunga ta o makawao. O inala sa yela o fale sa lo foi ya manga ile ngaluenga. Ya malu tata ina ile Maui Port Restaurant in Kahului, in the island of Maui in Hawaii. Ya le motul na le na matua mata uti ala vale mele na tupu ile mule. Ai amata mai o le fatau si unga la vale pensula ile meta o la haina. Tu so le tau langa le na o le airport. Male Malai valele e I tolu wale pitanu ule o Kahului. Tele lo po ile la amata se mata lo anga le temil ne lo ba tu ele ai le ya sisi e ono tala no le mele ya le lei ile tato ele stato malo mas fa tal no anga faia ya le o ba tu mai lo male Zoom link ya fa talo fa tu ali o tolu da lo o whanongo mai I Hawaii, whapea fo ile island of Kona, Maui and Hawaii, ia male motu tele o ahu. Talofa twisty. For lau Filippo Tavita Teuti, talofa lava, watching you from St. George in Salt Lake City, Utah. Talofa tai mamau for the Milwaukee, I kamiki mo ka aie, mata ua nonu, talofa lava, malole sui fumudvia. Lucy O'Brien, talofa Lucy, whatever for ngai ko e text me finka story. For my cameras iva lona ivi lisi ona mata. E lo le 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 vaenga le na ya cameras ta ya ivi le makolo camera. Lucia so watching you from Sydney, Australia. Tovea. Au tofa talofa lava malo so form via la fionga le taulangi ya va per fo Meleane McCarthy tour, watching you from Seattle, Tacoma, Washington. Kai ko kele fo ila wa Amerika la ko ya fa kale le me ngai le to mamawa e le atu ya sa fa fianga tele aya nga I LA ya va pena fo I lunga Salt Lake City, Utah. Will let you know very, very soon. Ole totelo I lato neolo o mai America. Amatanga Semu talofalava, watching you from Sydney, Australia. Simona Tavita Tauti talofalava uso. Vai, kelo la moka mana yo uso yo wanga I mai fo I lunga. Opo Australia lo yai. O alao le malu talofa, watching you from Alaska. Where are you? Are you at Mountain Range or Anchorage? Sam Johnny, Cornelio, alole soy formulvia. Ja, va per fo I Susana Lui, talofa Susana Lui, malo soy formulvia. Amelia Famoana, talofa Amelia. Ma, ami oe. Le whailau tusi o le au tustusi, ia mara le tātou wasenga o le au tustusi. Whawhawina Tandielu, watching you locally from Papa Toi. Talo whai. Ia vai koe kiki whai soi mai runga ia Evelini ma 14 o Iosefa. Va aile to ina, alo whātu I le tātou ta māmatua I le whionga. Ia masoe, ia whapefo I le whionga. Ia tui mā walunga. Te o kwai la si o whamarui atu. O Einma a Ching, talo whalava. O whele matamata mai I Samoa, talo whai. Ia, lelei. O lea tātou wo, e tale peselea.
whamanuia atu ai ma watu au le whaafitai ma le whaamalo ina ua ngā ngaifo tau whaiva. O au tau lava ngā luenga, ere au ngā maisisi a sa vea malona, e au ngā lava i a te o tau ia ma o tau a inga, ia ai amatu e le whaamalo, ma le whaafitai. O no tau sira fia lea, ia o lo tō tele o lo tāpuai, tātou te le masani, tātou te le wheiloai, tātou te le whewā ai ai. Ai pei alu watu le langona i lunga o ngalu ma pe au o upenga ta whailangi. Wa pei a ua tātou masani, ono o tau iloa lea, o lo o mātou nofo te talo fo i matapua i atu i o tau whaiva. Ia tātou ua su e mai i ale Yandle Sisters, ta mai tai pese mua nei na o mai i New Zealand, i le tele o tau sanga ua mawai. The Yandle Sisters, Sweet Leilani. It was the start of you, sweet Leilani, heavenly flower. I dreamed of paradise for two. You are my paradise completed. You are my dream come true. Leilani ea, laumana mea, o paradise o omo onga, o oi o lo utau nuunga, o umiti sweet Leilani, heavenly flower. I dreamed of paradise for two. You are my paradise completed. You are my dream come true. Yes, the ever wonderful, beautiful sisters, the Yandle sisters, Adele and Yandle and her sisters from Vaiala in the Vaimoa. Ia e le mawhai na ngalo ia nei fo i te mai tai la le le mo la tau siu fonga mātungo fie masio la tau tua a ia tanu vasa Yandle. Ia masa fo le tau ina matua ia Bill Sevesi le tau te whaafonga atu iai i lana steel guitar i tua ua whai langi fo i le fo launga a lea fo i ta mā mai tonga. Sa te leo na o Vasili iai. Ia ma tā fo i pese ma whaafifia o whatasi ma lea tau ina i loa umai e tangata matonga. Ioe. Te leo i loa la po to iei se tasi o le auso te maitai nei e tō tolu o le te maitai a Adele po Adele o to toe po soifua ia po ua whailangi le fōlaunga. Ia aere ma whaiona whangaloina la pese. Ia ma le ulua i teimi na tau nuu mai ai in the 1950s, 60s and 70s. Pe o ulua i pioneer mai ia na tau nuu mai i le tunu nei. Ma matai loa na whaalongolongo papalangi. I le tele o tā leni ma whaamurianga o Samoa. E ala i mea lei o whaafifianga musika. Ma le la le lei o te maitai.
Samoa, ma le Pasifika. Ia le la vai le pesera, Sweet Leilani. O fea ea oe la umana mea. O leo le ao o tu fo i le asfari le tai au. O teimi e o ai ia Leilani e tā whao matata. O i nā fo i le iloa atu o i Leilani whātoa sawa Leilani le fiafi. I le tai au le sa. E so la ia Leilani ma Johnny Linko. Ia ngā oku e fwoi la ia le whako a mai vele aka fua lau Filipo. Le ata mai o St. George, Utah. Ai o tātou ori nā ma tātou stories. Ia wha ata i fo i le uli. E na uanga ngā ifo whaiva i le aso. Wha ata fiti i ngā ruenga. Ka kou o ala i le momori o le koufale. Ia ma tātou tali e atu wai. Merita Federica talo lava malole so i fua manuia. Annie le atinu. Ia va pe foi eina ching. Ia va pe foi i oilea talo fai. Merita talo fa. No me le mali e foi le ia soma me lo tupu ai. Le ia ni si lo tala noa le mata upu le o le tolo so mo le tolo fa tolu. O le mata upu i le tua fine ma le tamaita i Alice. Marie Schmidt. Ia, lea lai vava ai atu nei ai. Te le lava le wha le tonu o mafua anga e leo na tolo so. O le mana ongo leo leo. Te tau whatu langa ma wha mautu a lato mori mau. A ua iei fo i ma le fete na inga. I le vao leo leo. Mata ngata o le na lato mana na o e a mai e mori mau. I le mata upu lea. O lo moli ai te mai tai tu stala whaasala lau. Ona o se tusi na ia tu inatu. I le fionga i leo mamalu o le malo, le lo ia sili, le komisina, le minister o leo leo. Ia maistangata. Ia whapena fo i le ombudsman po o le ofisa o suru whainga. O le tusi le na. E le o ato atoa i ai ia mawhau whaunga e a mafua anga o lo o tautino e le tamaitai. E iailo na soutanga o le maliu o le tamaitai. Tustala Professor Dr. Caroline Sivayana Cabot. Ma le fionga le tamaitai palamia. E le whapela a mention pe tau le fionga le tamaitai palamia o na whapela ua tātou tuua ia male mauti noa. Ia ni whainga whaasol tulafa lo ele ai. Yo e. Nā na tātou tala noa i le mafua anga le tusi. A o lea la. Ua whaia i loa e leo leo le morianga. Whaasanga le tumaita. Piana ua watu foi. E wha manino pea, ma wha manino pea. O lesi vanga sirio na tā ua le mata upule nei. Nanga leo ua whaile suesuenga, ua whauru e leo ia le tangi. Morianga, whaasanga i Alice. A o leo nofo le tumaitai palemia, e le ai sana tangi ua whaia. Wamina tua fo ina tali mea, ile whailo inga ma lau tustala, ma lau whaasala lau. Lau whionga le tumaitai palemia. Whaono e te tauna, ona whaulu sau tangi. Ina ia whaamama ina i lo ingoa, ona o le tofi pale mia le ua nginga. Lona so tanga i le maliu lea, fasia ma le fasiotia o le fomai professor lea. Tustala, a le o tau fia i le sunga ia pali i sia figau. Nalana na e whai ama o mai lo mafau. A whai o fina ngalo le tamaitai, ma popole fo i le te fionga le tamaitai pale mia. I le tau le leia o le tofi pale mia o lo o ia se ei masapi ai. Tau fo lana whaia se fufuanga wha le tu la fono. E pui ai le mamalu o le tofinga. Male na fo lo se ei ai. Ai tali le fionga le tamaitai sa whapita. Oh, lare me whaile nā me o le tanga. Lare me mawai.
E leo mafau mai le mana o fui se tangifi. Whaasanga ia lise. Ia tua inga. Ia nā no uwha manatu ai pēr whapena wai o mele temili nei ele o whape o iai se tūla whono po se suppression order or a court order o whape mai. O whaasa ma o tau lau tu stala ma lau whaasa le lau matangata lau tele maso o stangata ona toe tāngo fia matala noa le mata upula. Yeah. So while it's in court, ele o iai se whaatonunga ai o whape mai ai. Tāo fia nei. O le si mea, o le tilo nei ai. O le time frame o mea na tutupu. Whea na iei tangata i le teimi na tutupu oi mea ia. O le ale teimi na sau na moa ai ia mea o whesota inga. Telefoni, talanoanga, ma whaatonunga o le mea tauna whai. O whea na iei lea, a whea na iei pai le mala whai. O i tangata o le nuu. O se vainga i le tamaitai leo o mori mawina na matuasa sala le manongi ma le whaale tonu. O na oana te ungaia na iai, lea o lo mori nei. Le sunga le pari. Le ta uia sia o la ta uvalea tuai ma le mamalu o le swafa. O le pari tele, leanga o le fala. Fola lea iluma, e lafo iluma le ang sa male toa. Tau pe ia sia fi kali po sia fi ket po ai pussy cat. O ala le malu talo fa malole se fo mria fo le fia fi malole nga lue a fi tai nga lue ala pati le la ulu alole se fo mria o le sunga ya matanga o Lucia ia moto uma. Ia le na, whatati e tola, ia whaalongo lava tangata i teimi uma. O tala noa, ma wha manatu pea, ma langa pe ilunga, ma tā upu nei ua le ma whai o na maua i ai se tonu. E lei nisi o tua ia, nisi tangata, o ingoa lava nā sa whaalongo i ai, ma whaafofonga i ai, o manua ma lau manu ia i le urua i teimi o suenga, ma masalo salonga i mea na tutupu, lea lava lo lau manu ia. Toi titi a o na ngangana mai lea, o ni la au, ma vao mani maa o taatitia i le mea, na tupu o i le whaalawelawe. Mangi ala nga sori aku el kangaka lenga kupu o i le whaalawelawe. Yo, toi titi a ona ala langa mai lea ma mori mau mai. O ye whai le mea na, e whai le mana ma le malo si anga o lea tua. Langa o la fui e tu fesili lea nganga o le tamaititi o tu au. Ma lea nganga o le fo mai a Dr. Gabbard. Yo, o lo tu fesili foi, mantua, e o tele tino o lea nganga o lo fel wa i pea maluru, le ulu mali malia, penga whawhianga, ngāru e se mai ni rona tino. Nā foi lai fi nau le nganga o tangata ne, a wai leo fi le mu, they are not resting in peace. Ale mea wala nā le nā le ino whai atu leisi aso. O wha alua nei na tupu le mele i a tau. O lo pupula sa o tuala, peo leo te ba ai tangata o tu, o peo le sa whai se maa whamtalanga maltama leo. But it was a friendly encounter. Yeah. It was a friendly encounter. And what he did to me was amazing because na ila o porkalame sa utala noa ai i le mata upu meo fasota inga i telefoni ma mea whapena. Ai na o moe, ai na o te i lunga i na o whamtala i se tasi o au polkalame. Na pei e na maa whaafsanga i maltangata le nei ma mātala no. But it was a friendly encounter and meeting. Pei a lai te moe ai musu mai ma whape mai. Ia te am. You can help.
you can help sort this case out. Yeah. And whaena e whasosoa ni mai. Lona winga la le mea lea, o le whasosoa ni mai. Ina ia wha lawi loa pea, awane I tanu mia ina, ini ili mamate. Lona ola, ma lona nganga ua fia malolo. Yeah. Mea nā le ino whaia tātou upu fo, ile R.I.P. Rest in peace. These people aren't. Ai, o se mea le lei, le tā ua tele o le ta oto ma le file mū, le malo longa, ma le oli sanga tū mau, ma le telutununga. Ua, ma maua tangata na tupu ai wha lavi. Yeah. A whai lava la, e le moe le lei le anganga o le tangata. Yeah. O le nā au te whai atu. E muli pea. O te lofo o le va ai tangata ie. Ie. Au whewhewhe ai. Le mulu ia o la toingo. E muli ai langa e le sa la upu mai na bua le tanu o le nei. Samoa o le au mamala. E o til tangata o tātou talitonu. E o tile tino ale nganga la le whewhewha ime. Whenwhenua I le malie. I le malie lona loto I le mea ua whai. O le mea le nā le iuna peye mamafa I a tiau. Mai e whaatu mawina e ai loto ma lo mafau. Ia ola pea le case le nei. Ia ola pea le nei case. Ia aua lava. Ne I whawhati ese matafi ese atu mai mawhauwhaunga. Ina I eise teimi. E mawhai e ona toi open the whole case. Tala whanai le no whina watu. These cold cases, ele I umitele le case leo le whatu atolu whātau sanga. There's still physical evidence right there. Tele ia. Tau e ona tātou maua le nganga, o le alofa I le nganga o le tangata lea. Ma whaia le mea sao. Whi le wha maoni ma le wha vai o le atunu nei o lo o pepese ai nei ma vivilu o Samoa e wha vai le tua. Tātou tangata kerisiano, ai pewhana o watula o tala mua. E reisa mea la tātou o I fua whatu stusa o tātou statistics to the cold cases of other countries. New Zealand se tamai atunu. Samoa se tamai atunu. Our situation should never be compared to other statistics of other huge, densely populated countries. The conflict of interest asinsila. Watu nu ele teltonu ele tu ele tangata kerisialo. Ai mo lola vers tangata. E mo alu tangata le na ele se kerisiano alu ta uia. E alu turn himself in to the police. Ai atupu Samoa le tunu o kerisiano. Ma fa vai le tuolo no fa vai. E pepese I le nganga pa ia ma le tua ma fai taulu tus pa ia. Tinga o na nana I loa o ia le na tupu o le wha lawe. Tua le whiwhi lawa le whamsinonga le tua. Ai whiwhi le whamsinonga atangata ma le laulangi. Tua le whiwhi lawa I le whamsinonga le tua ma le na mi o tonu. Ai whiwhi le whamsinonga ale laulangi matangata. Ia,
ele tio foi se sila ngo lalang nei le tātou tu la FMLS fai feo. E mo e lalang nei tātou te feo la a o tātou o tangata o mea le langi. Ele se fo ele sa no ngal na fai feo mo na fatus tu saina o le fiong pa ia le tua mo tangata ma latou me fai e o ina le ise me fo i lalo lana nei. A ele me fo ele ba ai tangata. Ele fo ele lalo la ia tu a inga fa penei ia ma fina unga fa penei. Ia ai ole na tu rai ole tangata. Ole fai me se manana. Fefe le fam sinonga le tu. Oi ele fam sinonga laulang. Fefe ai le fam sinonga laulang. Ai matua le fefe ale ke le fam sinonga. Ale tua malana bioton. Na tātou e tale pese lea e whaamanuwi atu ai. Ia te utou ina ua manabanga luenga. Ia whatasi ai. Ia ma tātou talafou i vai whanua. Masalopo le ngana palangi. Ia pole ia ai tā ua. Loutou silafia o tātou talafou i vai whanua. Ia ai maise le ngate le ngana pa Peritania o le ngana Samoa. Ia o wafo i le tauti ngā o i la tau le au whinga alwenga. O lo o la tau whaaliliwina masa ilia tātou tala ina ia longolongo puia li ia i lea tunu ui mea o lai tutupu. Fafau Pesile langi se tali po fea oela u fetuao Pesili pea u ita Se losa e pe aisea Wala yona o alo fafa avale ya oele mana mea Tele ia ole sa mi tele teine afakas Martina, una oilo sasia uhani Ta oto ile pogisa Ayo umoi miti ufolina Lo sa
Talofa Samoa. Aouli nei o kaspiti alu. Awal sui alingila ura le kio. Eva mai ina se fulu lima iwa kolu. Amo. Radio Samoa. Vevela a. Tala flapa malala soifua si mai le whafafonga I tala mai atunu mamau ma le Pasifika a le Radio Samoa. E leo yeile sua whao Vladimir Putin le lisi o sui Aoauli o Lucia o lo fofua e anga iane Istanbul I take mo tala noanga o se filemu I Ukraine. Na manino le folasanga le taitai o Ukraine o Zelensky sa whai atu ia Putin ina ianga iane I tala noanga ia whiutanga iai pei tai o li poti le so o whailoai e le o au fiatu le sua whao Putin I le lisi o sui Aoauli o Lucia o whamoe mo ia tala noanga. O le ata ita iane le au sufono o Lucia e Vladimir Medinsky o le langolango o le prestene. O li patia le malosi o le fina wane le fitafita Lucia Ukraine a o toi whaoa nisi o teritori Samoa Ukraine e me se nawe le tu sa sae o le tunuu. O ana nafi na tau whaata nea e Trump lo na ono awa iai lea whonatanga pei tailau li poti le tamai le BBC o ta wai e le o au fiatu Putin le lisi o le au fono mai Lucia. O lo tadia pea la po le ale tulango le aiai ia whiutana inga. I New Zealand, e toa toru le au whaitu la fono mai le pātia Maoli, o le a whaasale tu mau mai le palemene, o na o la lātou te te e whaasanga I se tu la fono sa talanoina, e ala I le whaia o sa lātou haka, a ngai I isi sa o lātou whaafea ngai le mata upulea. Wari putia le 9 News as a komiti sa I roiroina le mata upu, na whaia le whautuanga o le whaasalanga lea, ma ua tā ua o le whaasalanga o pito o ngaonga le ua whaia I nisui o le palemene a New Zealand. O le so whaelo le a wha mautu ati ai le whaai unga, pe a whaia le palo tā sui o le palemene. O whaipule e au fiai Hana Rafiti Maipi Clark, e lua sulua tausanga, ma o le whaipule au pitara I titi leo le palemene, e fitu aso le a wha malolo le tu mawai. O taitai o le pāti o Rawiri Waititi ma Debbie Narera Baka, e lua se pulutasi aso e wha malolo ai. Ai le taimi e turi ei wha salanga, o le ale maua ni o lātou tutongi. Mai Amerika, o loo yaili poti o se lio po o se mama lanu liuli, Black Ring, pe ona whamatala e mori maui tūsitala, na ari ane I le langi I le se tete o cancers I Amerika, ma waria ai lunga o pengata whailangi ata o lea lio, na vai e tangata I lea whai tū. Tapu e ai ata matu I lunga o le social media, ma whesiringi ai po le atonu lea lio. O le mori maua le to tele o I lātou wia I le ala ataiwa, whato awa ai lea I se tūlanga whapea, ma ele I umi ai toi lilo atu. O whamatala le wa ai tau mai le Fox Forecast Center, o le lio e fōringa o se whata lionga o asu, mai se mea na mū pe pā foi. Whai mai e taipei o se tasi foi lio lanu liuli whapea, na wa aia I Seattle, I le asolua spuluiwa o mati. E to tele o lo fia tuturi roa le mata upu lea po o fia tonu e hafua ai lea I tu ainga vainga ai pe ai sea foi. I le Pasifika, o se kulupu mai Ausitaria e whinau mo le manuia o West Papua, wa wala au nei le pandemia o Ausitaria Anthony Albanese, ia la ngā le mata upu e whaatatau ia West Papua, maana ia tatau pe a whairo I atu le presidente o Indonesia I le vaisa nei. O lo iai Albanese I sana malanga asiasi Indonesia mo aso lua, mai di poti mai le Asia Pacific, ta wai le tusi na tu wasto le kulupu Australia le ri pandemia. Wa taro sanga ai le taitai o Australia e una ia le whainga maloa Indonesia e whaatanga le hai komisina o maloa au whaatasi mo ai a tatau e a Asia West Papua e su e le tulanga o lo o ia ai a tatau I le territory. E ia isi kulupu whapea fo I o lo fina wina se fesosoani mo West Papua lava. Mai leo tele ni whaamatalanga o awanoa mai o nei fōlinga e whaawhaingata fo I o na ulufale ni tūsitala I lea whaai tū. Maritana mulimuli, o le polo inga mulimuli nei na saini e Trump e whaatatau leo na ia o le deep sea mining po le eliina o le arititai o se whainga wha militeri lava lea ua whaia le Pasifika. Peo na sauno I eisi tasi ngā rue le puipuia ma le whaasauina o Vasa.
Wa ta ua le New Zealand o le sainia Trump o le polo inga lei le masina taluai o whaatonu wai le ofisa o le National Oceanic and Atmospheric Administration le NOAA ia whaatino ni la asanga e whaatanga ai le eliina o le alititai. Pai loa le tamaitai o Louisa Castleton mai le Ocean Ancestors o le polo inga ua iloa le iai le sotanga i le vā o whainga wha meriteli o tūlanga tautupe ma pūlenga wha kolone. Ma ua omi ai le Pasifika i le whālea o mata upu wha polo kiki ma le si o manga. E au fia ia tunu te tele o le rolangi o lo o tausini o uma mo minerale wha amalo si ailo lato puipuinga ai o ia ai le puipuinga o le Pasifika ma ona tangata i le lumanai. Taua Luisa, e te tau na mātala le Pasifika i wha matau siri atu e o mai ma a fianga lere lei i le sio manga. Io tala nana Radio Samoa mo lau whaafonga mai le nei Aoauli ma luia tere ngā ruenga o whenga iai. Alo e whaafonga le tautua mo oe le sio whonga o Samoa, le Radio Samoa, sifuru lima i watolu a mo i Aukilani. Tau walunga tuai e tātou telefona i wai whanua. Whapea whau mea lo tupu le Pasifika. New Zealand nei ia ma Australia ma isi atunu o lalulangi. Au ulanga ma le tautua ale pa anga tōtino o le awhinga alwenga le Radio Samoa le tamai tai Miriama po mare mai Canberra i Ausitalia. E le whamnianga whapitoa le nei te fia whaleoina le anganga fifia ma le anganga whaftai. Whamanuia atuai. E le atoanga o le 5 ma le 8 tausanga o le soifua ngalue ma le soifua tautua. O le sunga ialanga aia taupa u fetu lele. Ya, maluia li i le soifua. Alo whaanga mo oe. E maua le malosi. Matulu i le soifua. Ya, a wafo inga alwenga o tofi ai tono o New Zealand ei. E le ngata i ngā ruenga lo tausi ai a inga mawhia le tautua o le ai tau malele. Ia e whapea nā fo i le tūlanga o tau whinga i te tonu o le ekalesia ma le pulenga fo i la malai o le ekalesia katoliko. Anga leile tua, mou le tō whā ma le whaututanga, ia mou fo i le malosi o lo whaanga nā mo oe, mai i le lauma na mea le tamaitai. Ia sio fale tua ia Juliana ma le whanau ma whanau o whanau. Ia mai se fo i olo whaanga mai o uso ma tua whawhine. Mai se lava mai le fionga le saoli i le uso ma tua. Le li o ainga. Tuala tau wā tau pa utino whapea fo i le fale tua ia peka ma le no whaalo. Ia mai se mai le utina. Le tina o le tātou ainga. Le tina ma tua ia me tita. Mai se fo i ainga mai Samoa. Ia ma so se tafa lalulang nei. Ia, whapena fo i o na moli o tuai. Ia, lo whaanga mai i le tātou Pol Kalambe, o le nganga i fo whaiva mai ali a tau sa vea. Ia, whapena fo i ma le Pol Kalambe, o le tānoa ava i le aso tonai, o le tātou o, e tāle peserea. Whamanuia tuai lo waso i fua, whapena fo i nisi o le mamalu o le atunu o mapaanga tō tino a le atu sa vea. I le nganga i fo whaiva, ma le tāno ava i aso tō nai. Ia pe a mai a tae au. Aia. Ia, ma whapia na fo i una tātou sāmani vani e i momoli oe i lo tau a inga. Matango fia wa ila be asu na yo love for dua le moana ila masina o mata ango be dina taguta filanu lanu wa be yo susana be o sei a eta oto wa tumanga fire tell it don't yo we man next to my time puta Tele pelo yate ole la masute yo tua oila umasima automati no au bisia oya ole ma we papasa tawo never mind la yo no putule la fa yo no mutele la vale ba le lo fo ilea le mo fo ile fuli malesea never mind la yo no putule la fa yo no mutele la vale ba le lo yeah.
no malau wanganu. O tu mau be fava mau. E malu lava ono Yesu. Fa mole mole fai ma vaisu. Le ai si tasi polinga mata. E pele lava oilo fatu. A fai uangalo ya oile alufa male loto mawalalo sauko ila oi. Saufa ima iyo auta fase ifai le alofi amatai ole nu. Fa longo le se fai mai o se ufu. If a man in all the day I love mutulea. Love for your love mut feel love lea. Bal le love for ilea. Le mau for ile fuli malesea. If a man in all the day I love mutulea. Love for your love mut feel love lea. Bal le love for ilea. Le mau for ile fuli malesea. Hey 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 hey. Se la fai out hey hey hey. Se mofo mai ai lalo, malola mai le kipi, ai aua i te ka alo, o ka mai ki oi mo kele mena kumuri wha alo alo malo mo lalo, ai awhai ai e sasi, ngwinga lau ka koe whai kui whaku, ai mai o pule o umunga mai ko fia i ai le fue marka o kolo, o lau lau ngai kosi ai ngā mau malai whongo, o malu mau pa ia e wha me melo i ai le loko, ka kupala me wha asongo, sa kukula whai marka o kolo ngā fui whaku, wha sale le anga, la ko pule ngā wa waku, Nga e mau mai pule sale aula, ai ko pule malai, ai whale nga fulu ma faufonga, nga i whamunga whai mai e pule sa foku, ki ngā olo malai e si o mia e whale loku vai singango, te kumalo e pule a sau, olo malai fongo, o maki ai ku au, pa solo mai le kusale nga ole kalai mana mai kukai kasi whale koil malai ole kamau a siaka, palau de sifo, ma palau le whale whae pule palau, I lo malai fongo I veilo a se ua ako kingo le kama ma au le lei sa la fai e o oenga moe pa I o le kala le lei me mika I le loko e fai ma sei ua sau fala le lei le muka fai me ma fai lau sa la fai e au le lei If a man in all the day I love mutulea Se la fai e lau mut fele lava lea Vale lea love for ilea Le mau for ile fuli malesea If a man in all the day I love mutulea Se la fai e lau mut Hey, 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 hey. Se la fai out hey, 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 hey. Ia le nā, salafa I e au le lei e whaamaru ia tuai le asa soifua o le sunga le taupa u po le whatalenga fo I alanga aia whetu lele ia I le nei vaenga o le tautua. Ia marisi o le toa tele o tau lo whamda tuina o tau asa soifua. I le nei aso sfulma le lima o le masina le nei o me. Ia lua afe lua sfulma le lima. Toi titi lava afal tausanga. I le vave tele o le ngā solonga o taimi mai tu la maaso. Ia le na tā ua tele. O le maus tātou sota inga male tua fine ia ati. O ia foi leo le fonga tā moli o le pulenga male au whainga alwenga. A le Henderson Cars. Ia ai e mauala utou sota inga pe a whai te wala au I le telefoni e le aise togi o walusalau fitu tasi ia po o le anga I atu le lātou tu atu si o le salau Ivas Fuma le wha Cavendish Drive I nai papa toe I manukau tele a wale mwhaun so soni e tuai ati I le whaatinoina po o le whaatupeina o lo mana onga I le whaatau o sta vale lei mole a inga I le nei tausanga lua a whi lua sfulma lima telefoni e leise togi o valsalau fitu tasi. O mai leo la u talanoa I le wha moe o le tātou konsula au le tama le malo. O le malo tuto tasi o Samoa. Le fionga His Honorable Excellency Palusalue Fapo le lua. Ia po le fionga fo ia a whemata. Konsula le nao le tātou o tenu olo iai le so. Ia, ma le wheilo inga ma le whanau tua Samoa, ai mai se foi
ia le saufa inga o le mafutanga so fatasi fa ife au Samoa i au kilani nei ia maolela wa tasi ele fafitinga o aleanga wa fatula i mai le so ngafua ia toe lua vai aso ngafua o le aso lua le nao le masina o yuni mana tua e pa u le aso muamua i le aso sa ia ona aso lua le i le aso ngafua fa maua le laukalena le aso le na ia ua atofa o le a whiloa i ei Samoa ma whaatino le tātou sisi ngā fua o le ono sifuruma le tolu tausanga o le matua o le tūto o tasi ma le whaavai o Samoa. O le awhaia i le maunta Samoa i au kilani e pei o na māsania i le tele o tausanga o mawai ma le lafu i tausanga o tuana i atu. Ia, o le a tātou whiloa i ai asonga fua e pa u i ai le aso lua o le masina o yuni loa fe lua sifuruma lima whiloa i Samoa ma na paanga ma tātou ma lo whaaloa longia. Wa longo atu ai le malu tele o Samoa, iona tūlanga whalupe. Ia, e le toi tau whailo le nā tūlanga. O le tātou whailo inga masani, ia, ma o le a. Tai mua fo i le soa, ia le whono fautua ma malu o Samoa. Ia, whapea fo i le nātou komiti o tāpenanga. Ia, e maise fo i le wha malu mai. O le afionga le konsula malona au waa i lona ofisa au tū i le mauta o Samoa i Mangele. Ia, ai maise ai foi. Ia, o le tāua, o le wha malunga, a le mafutanga so whaatasi e whaife au Samoa i au kilani nei. Wha mau lau kalena, a so lua, pa u i le asunga fua, o le masina o yuni. Ia, o le a whiloa i ai, i le whamna tuina o le tātou sauninga o le sisi ngā fua, i le neifo i tausanga. Ono sifulma le tolu le matua o le whaavai o Samoa malo na tūto o tas. E o mai a i le teimile nei, o le alawa e vevesia. Wa matua i whaa, le sia tātou wāmio. Ia, o le alawa. Ia, ai, o winga ia. Winga ia o atunu ma tūlanga o upufai o malo, o ngase o malo, e loa i foi. A tātou whinaunga, ua matua le temokalasi e Samoa. E o le whamsinonga. E o mai foi i whinau i tutono le palemene. E o lava i le kāpeneta, le pūlenga whaatono, le pale mene o loo iai pe o nou tau whaafonga fo i le tūlanga sa pevesi ai nei. I le mata upu le whongwhtalai i a malana palota. E ti ngā o na wha malama atu. I le to o tele o tangata, e o lava ia i la tau tutono o le mauta whono ma le pale mene, ai maise le tuangai. Tina o na matua manino le lei. E lua vaenga o le panota le fonga fitalai. Mua, o lana panota e wha o ngā, o le sui fai pule o le tūmalo. Nā lai o na sao mai ma se e tono le mauta. First and foremost, he is a member of parliament through the vote of his constituency. Nena, ia manino le marama iai. Au whalongolongo nei, au whai por kalambe ale to ino tule. E pa ma lei chapipi, ma la tau ia whai alawa whaasalunga. Fo le ngata o le tau whale, anga o le whaase se ai o ma whauwhaunga. Ia awa fhoi, o le alawa o tau manuo, o tātou whinaunga ile whaamsinonga. E mana o mia ai tupe, ia ma o ai su le tupe. A leo o whai atu, la e matua manino le lei. Le wha malama maina e le fionga i le wha masino sili. O ai a te tau e lua le fionga le whongwhtalai. Mua, o le palota o ia o le sui whai pule. Na ulua i ulu whale mai a o le ia vatua le tofi o le whongwhtalai i a te ia. E wha foe ai le whono ma o ia foi o le pule o le palemene.
O lana palota lona lua, o le palota le nā, e whaau ngā pe a whai se whai ngā palota, e te wai se tu la fono, pe pasia, pe wha solomuri se tu la fono. Ai tu tusa palota, o na wha toa whaau ngā lole o lana palota, i loa ai po o whea, le tu e li lifa i ai, le whainu mera mā walunga, e atoa i ai, le lua mai tolu. Ia ma whaamari e nai, ia le vaenga e tele ana palota. Ma sui ai le tula fono, teu le tula fono, pasia po o le pasia fo i o le tula fono, pe wha solomuni se tula fono. Ma le whala ua o toe avatuai, ma le tua lele. Toi titi fia masino, whataltale le mata upulele. Tolu le whawa yasu, la alu le masina, ai taulona au maia le whaiunga, prioritize. And this was my call to the judiciary body of the branch of government, that this court case and the legal matter pertaining to the speaker and the courts needed to be prioritized. Given the importance of this case, sa te tawai, na ave il wha mua, lea lava na whai ai le wha mua le fionga i le wha masin sili. Ma whai mai e lo malana whai unga. A o vaenga ese upo fōi na wha ta oto mai ai le whai unga le wha masin sili. Na mua o valo ia, ma tō lau atu vaenga o le ao o iai. Ia le saini i linga a le fionga i le whamsin sini. E le i se se. Ioi. E mua o whamatala ia te oe. Le mea le a tupu le mea lea. Male mata upo le whongftalai. A o la ua umo na tusi. Ia ma wha leo. Written reserved decision by the courts or by the Chief Justice. Nau whai atu wai. Ona na mafua na ungalua toa mutua i sa ili masu e ili mata upulea. Awa e iaiva enga ole tu la fono. Ole se seo na wha matalaina ma wha wingaina ele tangata lava ia. Olo o iai tu tonu le whawai le mata upulea. Ai le i wha ngā ina mua lava. Ele ini mea wha pēr na tupu mai i le taimi o watuana. Ua wha ngā i loa. Ma le panota ale e fionga le whongoftalai o se sui usu fono o le paramene. Ma wha ngā. The legality of the speaker using his vote to gain 2/3 majority of the House to pass, to amend, or to throw out that piece of legislation altogether. Tongi fafu, fa solomuli. Wha o ngāhi no ma le panota, ale whongftalai, ose, suyus whono, wha whonga lei, mai sa o tau ila au pongi sā. Ioi, peo le ale tau a pili po ana ma la pisi e toi au mai nei leo, te whai atu mai nei lau tala. Ia, ole mai maunga le teimi, toi o fo i e toi, ka su ingi si kupe mangisi mea wha alu teimi le mata upulea. E o ko fo i koko mai angu kuru le mea lea. The base of the appeal is already down in the foundation now, according to the end result of the last legal case about the Speaker's right to cast his vote as a member of Parliament. Le wa uma ona wha malama le mai. Lua vaenga.
Palota le fonga talai o se sui foi pule. O lona I tō malo. Palota lona lua wha o ngā loa. Lana palota pe a whai e tutusa ni whai numera. Ia lela. E matau tia. Le tau ma whai atu la vai wha manino ma wha malama le matau. Ai le malama. Ai sea. Ti ngā le loto. Le malie le loto. Le talia ina I le loto ma le mafau fau. Le to I lalo ma le whaia ina I le tūla fono. O la nisi tūla fono e toe. E a ngai ai. E a batu fo I le pili. O le mea la vaitasi. Whanofo file mua I loa ma le tunu. Wa lava I ia mea. Ono sa ia. O le tali mai le nā le whaam sinonga. Na pau leo le I tūtino tātou te sulu iai. Nā te whaawinga ma whaamatala mai. So se mata upu o le whawai. Ma o I la tau foi. O ta ngata e pui puia le whawai. They are the protectors of our Constitution. And that's the judiciary and the courts to make sure we follow the rule of law. Ta ua la tau ia. Ai wale la va o no sai. Tu le epa ma lai tu. E mafua e ai I se ala utala. O to se sila o lele au mai le ma fa leo mai ia le fina ngalo le fionga. I le fa masinu sili. A leo fai mai tu lepa. A o le fai a mai se fai unga. Wa leva na tāpena la tau apili. Lai se a wa leva na tāpena la tau apili. A wafo I lewa la tau I loa I fina unga sa fai. E fai a ina. Ia. Ala lo la na ta tope I lo malepi. Pena ta tope pele ka kopea pena fai ai le teimile na. A o le I faa leo ina mai. E le I lau ina mai. Ai fai mai. Wa lewa na ta pena le pili na lato I lo le le ai fai ina ne I le mele. And I hate to say this. The outcome will remain the same. E toi whai ina fo. E le toi ma whai ona la tu toi lau liwina. Lea la ua mai malesi whinaunga. E mana na o. Ia tā ofi le whao ngā ina o le tulafono. Lea na pasia nei ma le teu te unga le whawai luas fulu. Ma le wha solo mulu i o pili na e tolu. Whai mai e tā ofi. Se ia uma ona fofonga ina le lato o pili. E vai e me whai le atua. Ele uma na whaasai ni le ao le malo. Whaasai ni le fionga le tumai tai pāle mia. O malo si anga te tele le nā o lo ta oto I le vale. Ma ua fio mai loa. Le officer city o whaamsinonga le atunu. Le sunga le papali tele John le taima le langi a fele. Wha leo loa male tō wha le malo. Male I tu tino le whaamsinonga. No wefa. Sorry wefa. Yo. The operation of the judiciary, the Lands and Title Court, and the Criminal and the Supreme Court will start and convene and proceed now. Ele ka fia, o e whaile kou a piti. Ai le tau fia e le ngā ruenga. Ua ovale se lau mata upu lea ua pai lu mā mea I le taimile nei. Ua mana o mia e ngase nei o lea tunu o na whaia I aise tonga fiti. Mana tūfo. Lands and Title Court is the traditional hospital for cultural
problems that we face. Cultural epidemic, cultural diseases to do with lands and title. The honorifics, mea sina le atunu, o ainga, o nuu afio anga mai tu malo. Tangata tai tūtas. Ion. Alala le nae tā uaitele. Le whaasila si langa lea. Nau mai, e lua mena tutupu le taimetas. The courts and the Chief Justice removed the interim injunction that was in place. O maua mai le mele na. Nana uma na whai o le whai unga ale fionga i le wha masino sini li liu mai loa. Mi milo le ua o le wha tonunga wha le tula fono o lea na wha saa matau fia ai le pale mene o na toi minoi. Ai li iai i tai i le matawhanga. Le lea tua i tua i lea au a pilikia mai e ina. Ioi, me mua ana na whai. Toi li liu mai ma le whaamsino. Pasia loa. A royal assent. Nala lane nai le mawhai o le toi tau fia i sisi fina ngā tulea. Tau te o pe whai le tau apili. The royal assent has already been done and stamped, confirmed and sealed. Ewa, umana pasia leo le malo, saidia wha maulia i le fionga i te maitai, sao wha pito i le pale mia. Longo loa ma le officer sili, wha leo ia Samoa. E le toi tau fia ngā ruenga le wha msinonga, whanua masuafa. Wa toi wha fo i mai, le tu la fono fa vai tuai o le afi se lau valus fulma le tasi e fitu tau sanga na tapenai. Ma le mea lea na tatope. Le na tatope la wali ia. Ai vai le hongo le natu la fono. Au te tautala pea Samoa. Ina ia manino le mata o le vai i le onga o tu la fono i o pili e tolu ma le tau wino le whawae i le luas fulu lea la ua wha sao mai nei i le aso fitu ma ua pasia luna whao ngā ina luas fulu ma lima a tala loa nei la wali ia e te loa lava i o lātou mata ma lātou upu. Le matua ino, ma le feita ma le tōta mai, i le whai unga wata oto mai nei le mata upu le whongwhtelai. Ai sea, e onga le masiasi ma le mata ngā. I le tau whai o soia popa lena o mai ai. Ua pei le no fua o le whongwhtelai. O se beta alo se ainga mani tangata. Ua pei o ni mea ni tamaiti whaalia lia mi mita vale. Fe ei solo le awala. Sua tupe solo i le awala. E whaao ngā ai le whongawhtelai male sui whongawhtelai. Ua i o lato lima. Sure thing. Ai mai ale no can. Mai ale vena. Sa ole ngoa matua. No can. Lela, wale toi mautala lava. Pe toi tala noa ina le mataupu. Awa wa sao lei. My predictions were spot on and true to the max. Io. O le vava ai le nā ma le tilu tuto ai le tulafono.
Le lau fi nei. Ua tau waluanga i la ro ia le meo le fe fo le le fe. Sau la lo ma le fiva. Le fiva fai ai ma le fiva maulunga koe punga i lunga koko maulunga kam. It is very embarrassing. Yes, indeed. Embarrassing for who? There was a self-inflicted wound. They did it to themselves. Fai ai lato, ia i lato. O fai ai lato, o lato manua. These were self-inflicted wounds and injuries by themselves to themselves. Ka kokali e. Lu foi kokali e mai o ko ia ba kokali e ku foi. Dai pe lo foi atu o telefone sinonga ia na malo foi le HRPP la to ta opuna la to o ve ile phone of the light. Mana tu la le mata upu le contempt of court. Le na fa maunia. E o ina le se fa salanga na fa ya limoni ma tulepa. Alai mani do la vai le fa I ungo le fa msinonga. Because of the service rendered by Tulepa throughout his political career. Orlando service. Orlando tutua you pufayo malo. That has been recognized by the courts and decided they will convict them, in fact convicted, but there will be no punishment. Tau madino le melna. Na fa maunio le contempt of court ile fa msinongo la buri. Fa maunio fo I malala contempt of parliament. Au le mela na tula I mai le parliament. Na talia ina le contempt pasia ma ua fa maunia. Le ngatele I tui le fa msinonga. Au le tui fo I le parliament. Wa soli le fa msinonga wa alanga tau I fo I o le fai se fa salanga le parliament. Wa le fai le fa msinonga se fa I unga po o se fa salanga wa alanga tau I fo I le fai ele parliament o se la tau fa I unga ma se la tau fa msinonga. Nā la ona toi apa mai le fa msinonga. Ona o vava ai mai. Sa tatau o la iai se tāpulaa o le sala le parliament fai la wali ia. Parliament should have substantiate a number of months how this punishment and how this penalty should be carried out and for how long, the length of the punishment. Parliament should have stipulated the length of this punishment. No, that's a fact. Awa tu fa tiu tala loa le parliament. Mai o te vava ya tu pe au se konfiki vo le na fa yele fa sei vai la yai taste your medicine tofola o lua ile lua fo la au le na intu le masani na fa inoi ia istanga to le parliament tulingo la aulia tulingo olo la to ia ma wein ma le la o to in wala wali ia le la valvalvida. And that was clearly said by the judge and by the courts. That down the city a time frame, a limitation of this punishment, or whether it was a suspension. E tauna I se taimi e mutai. Ana mele na fai. Wa fa kiu kala loa. E kamsa sa o le mea a wa ko ya o le la va ya pa o ngama. Au le tā o le mele. O le toa fo I o tu lepa. Ma ia fina wina ai ma fai le fina unga fa le tu la fono. Ile a
a ele o I o la ia tatau. Na la sau le fa vai. Ana fa pela e fai le pale mene. Ia se teimi fa tapula. Lua tau sanga ke do le koe mai le fongo. Ia se malua. Au manatu le fa amslonga o fai si umi tele. The crime has matched the penalty. And so these two must return to Parliament. Ufa mamala matul mafuanga na la tupulu mele na. Yo. Atulola yele le famse dia o mai lo wala falanga. Ngala umi kele akulu me hala uri e ufa ya olu. Ya man tuwa. Ole ta uo mele ye tu fa fo le fa fe ngai lava. Because this is a laughing matter, because I used to sit back and and looked at these situations and laugh. Te tong ya la uri ia mel to ina sa fai isi uri isi uso I tonole o le parliament. Ele foi la uto e tofo ya la ua taste your medicine, your own medicine. How does it feel? E o ngā aisisi. Ia, rā. O le ngalo tātou sauning o le tūto tas. O le tātou la unga a ami o le aso lea. O le fionga le I. Whaipule. Honorable Tuyono. Te anau Tuyono. Le I whaipule o le Green Party, lea na ia fina wina, le toi tui nātu o le pili a Samoa, o lona sit seni, na ABC i le awhewh se lau valus fruma le lua i le asus fruma le wha. Asus fruma le lua o le masina o September. Awhewh se lau valus fruma le lua. Ai lai le tā ua tele, o lea finaunga, ia lea ua vavai e. Wa sapi ai le atunu, ai maise na i o tātou ta matina mātua, ai se taimi. Ia na o tango le whaitau antu. Some of the excerpts into the article that was written and sent to me by my good old friend and brother, le Telinga Lulumwenga, Tele ai Edwin Puni, sa mātou ngā lulue whatasi. I le tāwha tolu o le sailinga o le ami o tonu o le toi whafo I mai o le sitseni New Zealand o tangata Samoa. O na soifua I le awhewh se lau luas fulma le wha. Se io o atu I le aso mua I Anuari o le awhewh se lau whas fulma le iwa. I le nā taimi te le sa pūlea wha kolone ai I tātou e peletania. I lalo le baba ainga. Ma le administration a New Zealand. Lea la na toe fi nau ina ia toe wha I mai. Whaftai e a tuiono. Lea I whaipule. E leo se whaipule o le leipa. E leo se whaipule o sisi vaenga. Whaipule o le green. Ai o le alau mata malau mai moa malau sila. I isi whaipule a Samoa ia sa I te tonu o le pale mene I le tele o tausanga. E whatoa langa mai nei. Ina ua le o toi aise si tonu o le mautafono ma le pale mene wa uma le taimi. Ana toi langa maila ia lea. Ua o mai e fusu atu I fafo o le maia. Na oa I tonu o fusu a Samoa I fafo le maia. Male manatu, tau te o I tonu o le maia, tau te fusu ai mo Samoa. Ina ia aune I toi fusu Samoa I fafo le maia. Ale ua ese mai matonu o le maia o le paramene. Ai o mai. Fia fusu ia Samoa I e fusu atu I fafo le maia. Ale ka vakunga ia vangoko ki o ko ke spy kongo le maia.
o le palmenga giusila. Ai tapua ia tu I fafo Samoa, ma fusu atu lana, fusu anga I fafo le maia. O lea fusu anga le fai, Sava Valley atu I o le maia. This is a metaphoric comparison of those people that were sent to go and fight legally within the boxing ring, which is the House of Members of Parliament and New Zealand Parliament, while Samoa was fighting from the outside the ring itself. Ala wo ese mai maya. Taka kaunga fusu ai kongo le mai maka upu ia. Au Samoa le sa fusu ko ai fafo le mai. Le la wo ese mai male makongo le mai. Ai o mai fia fusu ma Samoa ia fusu I fafo le mai. Actually ta foi atu pe ta vale. Ia voi ta bali I o le atu. But think about reality and the depth of what I'm saying. Pe tango ni fatu sa tusa il to fa le na ma le fautanga. Ele upu leo te whai atu ai nei. Awa o tātou na palo taina e o ta alo lei tono le mai ta tui me whai pele ma fusu wha le lei ai. Awa e ai ia taimi tu mata manga fo leo. Oi la tau e fusu le mai. Pea umi na laki. O tātou la I e fusu atu I fafo le mai. Fighting outside the ring. Na tātou tu ua le lei I ai iri la wari ia. Le malo si anga e o ai e fusu alo ia I mea whai pele I to tonu o le mai. Ale o koe o mai, o kako le fusu ni mai fafo. Ale o mai o le mai sa o kakaunga. O mai o ka lai foi me fai pele. The gloves are off and they want to fight. Samoans that are fighting outside of the ring. By what? By protesting, marching, petitioning, writing written submissions, voicing verbal submissions. That's how we fought outside the ring. Tato fusu anga nana whai atu I whafu. Alen kua kule amu ko kio e fusu kongo o fusu me whai pele. Ana mani e rau aka. Ano fone ma whatus tusa. E isi taimi ma tau ma whai fōlele na ona. O se ata I te tilo iai. O wingo tangata ma latou mea whai. Tātau no mai lo malololo. Uri to ya aya I se me whai ana. Alu tangata I su san pisi ni se whai ma. Ole mera. Era mai fia fuso mai kaka. Ia fuso kui kōle mai. Wafole mai. E ri vi taui. E se atu la fono tono le mai. E se tu la fono e ta alo. Ila au kōri wafole mai. Ia le nā. O le pole kalami o le wha moe moe o le aso o le tātou sisi ngā fua. Lea ua whailo mai. O le tau le tu la iwa I le tai au o le aso ngā fua. O le aso lua le nai pa u iai I le aso lua o se uni. Ia, o le poto ai moli futi afu e ta Samoa I tulu I ngai fia o au kilani nei. A whai fo I te sau le nawa I tau o le teimi. O le o aso malolo. Awa o le tuto tasi fo le nao Samoa I Samoa. Ia ma le whailonga ina fo I o le Queen's birthday. I nei. Ia lela o le Queen's birthday a ua King Charles' birthday. Ia tu sa peli whanga ui King Charles na so la ua whaua ulawa. O le aso na whana ui ia lona tina le tuputa mai ta ia Queen Elizabeth II. Tale tu la iwa
poto Samoa tau nuu ia ana malo whaaloalongia, ana malo valaudia. Talo tu fo i tamam tina matutua o le tunu o e mawhai na maua le avanoa ma le malo si awhio mai. Tātou militino, ia ma tātou mili ala fau. Fesua fetu ia i le lofa ma le anga le lei o le tua ma ofo lofa. Ma whaafetai ai le anga le lei o le tua. O toi tai mai Samoa. E peo na tai mai e mose le a ingo i Israelu. I le vau. Mo le fase fulu tausanga. Papena fu i le teita inga stoi no tulepa. Teita i mai ai i a LHRPP Samoa i le fase fulu tausanga. Era o tau nuu mailo. Ua le tau lau o le wha moe moe ma le whainga malanga. Ua sui le au teitai malanga. Ewi ala na ua wha le tonu i le ala. A o le mea sili o na tā ua. O leo o tau nuu mai. I seisi tae au fau. E toi ki mata ai le upenga. Ma wha wau ia le whainga malanga a Samoa. Tālei tū lai se fulu i le tai au lea, tū la i le fongo le aso. Ia, ma wha whiloa i le tunu ui tū langa masani. Ona la lafo leo foe, a wā le wha moe moe. O le maftanga so whatasi e whai whi au Samoa, o le a whatau teia, le sao ni ngā lotu, ma le tātou vi inga i le tua. I lea lava fo i tai au. O nā so oi lea ma le saunonga a ami au tū o le aso. O le fionga le li i whipule. O le partiu le green e ona ia le pili. O le toi whafo i mai o le sitseni New Zealand o Samoa. O na so oi lea. Ma le saunoanga whala e au ma le saunoanga whamanuia le malo. O lea fio mai le au le malo, po o le a fionga fo i le tamaita i pāremia, po o nisi o minsta, po o nisi o le kapeneta. Ai o le tama le malo, le fionga i le konsula wao le tato malo Samoa. O le a saunoa e whamanuia le aso. Ia, o na so o ai lea. Ma mori mai o lo whaanga. Ioi. Ia tātou te le o lo i ai. Ne alunga o le teimele nei i le silua mai aso. Se i o atu i le aso mua o iuni. Po o iai pēr se whainga malo. Po ua le ai se whainga malo. Po ua ta ape a ua ngā i Samoa. E tā pena ma whaatino lana palota. Well, let's hope and see what's going to happen within the next couple of weeks. Ia, ai tātou te whai mea turi wha moe pēr i le tua. Po le ala na wha sino manga. Ia, wha tasi ai. Ia, ma le fufuanga ua wha ta oto mai. Mai ale nā le saunoanga wha manuia ma le wha la e au o le fionga le konsula. O ia lava le nā o le sui o le malo. Ia, o le so oilea ma tātou wha whiwhianga. Ta tala ai ma le pese. O le vii o Samoa, ma le nei tau, na tūsia, e lei a tau sa vea, ma le sunga ia sila the man, talalo ia i. O le pese, tūsia ma le nganga, ina ia sila fia e Samoa, e iai le manatu ina ia poto Samoa, i ona tūlanga o le file mu, e tausi ai le file mo. I taimi o whewawaya inga. Ia ma taimi o le mautonu. Ia ma whātaua i fo i nā Malau City. Ia tātou talo i le tua. Ia taitai atu i eile soifua.
ia whapena fui ia le tūlanga tā ua. O le whaamana tupea ia i tātou. Le tā ua o le tūto tasi o Samoa. Ai maise o le sailinga malo anai o tātou mātua ua lango mau mai tia sā. O le tūlanga tā ua o le manatu fo'i ia manatua ai i lātou. O tātou mātua ma le lātou osi ngā taulanga sa whaia. Mō Samoa, mō le lumanai, ma sona manuia. Usi meil whafonga o tātou telefou i vai whanua i le ngangana Peritania. In this update, the Social Development Minister's promising only beneficiaries who don't follow the rules will be slapped with extra sanctions about to become law. Parliament's passed its third reading on the Social Security Amendment Bill, introducing a money management card and a requirement to have community work experience, adding to the benefit traffic light system. The Greens say it's punching down on the poor and they'd repeal all sanctions. Minister Louise Upston says most people are doing the right thing. The bill represents another step forward in refocusing our welfare system, creating a more transparent, accountable and work-focused environment. A former speaker believes suggested punishments for 3 Te Pāti Māori MPs fall short. Parliament's Privileges Committees recommended suspensions for the 3 for their protest haka during voting on the Treaty Principles Bill. Parliament will vote next Tuesday on whether to suspend the co-leaders for 21 days and MP Hana Rafiti Maipi Clark for 7. David Carter says the haka was intimidating and unacceptable. And then to refuse to appear before the Privileges Committee, again, is yet another contempt of the rules of Parliament. Labour's leader says he would reverse the government's pay equity changes, but that doesn't mean going back to how things were before. Laws passed under urgency last week stopped 33 existing pay equity claims and increased the threshold for future filings. Chris Hipkins says he can't be specific now on which settings Labor would reinstate. The last thing that we want to do is if we get 18 months down the track and those women have started their whole process again, they're further along the process, I don't want to do to them what the National Party's just done. New Zealanders could save almost $1,300 by switching car insurance. A consumer survey shows some premiums almost doubled across 2 years, with young male drivers hit hardest. Survey author Vanessa Prattley says now's the time to shop around. If you're finding your car insurance premium to be too high, don't stop the insurance, don't call it off. Have a look at other companies, get quotes. That's news. In sport, Ryan Fox admits his preparation for the PGA Championship starting tonight has been the opposite from his ideal build-up to a major. He secured entry by winning the Myrtle Beach Classic in South Carolina on Monday, and wild weather has meant he only got one practice round. Fox says he'd normally be planning to peak for a major. Pretty physically and mentally tired after last week. This is now my 5th week in a row. I was looking forward to a week off, but yeah, it's obviously really nice to be here and to get a chance at a major, especially coming in off some pretty good form. Waratah's coach Dan McKellar has allayed fears of Joseph Okuso-Suali'i missing any tests against the British and Irish Lions. The Wallabies midfielder requires surgery on a broken jaw, but McKellar says he's already back in the gym. Dr. Rome, Tomato Brothers. The
whara na kupulanga Ka mai ki mai oma I voli pe laka pi A mai polo so ka pe fai o se kiki Ele o mau mea e ke fili fili ia E whika ele fule sale vai e ka o le se fai o kupulanga I file mu O ka mai ki a malu E kau se fer fangi pe mo whika lai mai e su a E fia ai hoi la se ita lo I se funfunga ngau Lau mei o se o ma o se se e kofar so Pe au ke au mo fio foi vate ki e o su ma sole is pau pau A se asi mai la e o mu ma sau se ka fau fau Oh my beautiful banana You're the only one and me me tie love lata Oh my beautiful banana You're the only one and me me tie love lata Oh my beautiful banana You're the only one and me me tie love lata Oh my beautiful banana You're the only one and me me tie love lata Oh my beautiful banana You're the only one and me me tie love lata Oh my beautiful banana You're the only one and me me tie love lata Oh my beautiful banana You're the only one and me me tie love lata Me I e fesilingia ita iso ufanonga Po o fea so ufa asino manga o ita lofa E anga tonu o manu a pe a e fafofonga A e se I o pa amatala ina o si o mafio anga Ma te mai e o e po o fea le no foanga Lena pu e mua mua hai lava Le atati fanga Le ali o ke le kupa male to e fo I le paradaiso Le wafa ai ngoa hai lava o si o mata anga Siga o sono kato parti Tama ole ai nusami Se e mai malalo Tene ole lau salato Awale si oa oto ota manolo Awa etene ime I oto ota mai tene ti fili fili Sapa angai tama ole miu e laki lo olama Toe mate mai leisi o mata anga Le uana nau ia I turisi Masa moana Le mata revalea ua fai mau umita mitanga Le e solia so sai lava ona i o tato tangata A e fia e va manatua lo ufa alupenga Le a fio sua fa o le malu Male mamea
Susu so ali male mamalu ya salele ali malo witu malo ole fangota mamaya ana Siba oso mafato party Tama ole ainu sami Se mai malalo Tene ole lau salato Awale siyo oto ota manolo Awa ete mei oto ota mai tene ti fili Sapa angai tama ole ni elakilo olana Ua ole Radio Samoa se furulima iwa toru a mo e tautuaina o e ilaungangana fitu aso le vai aso. Sisi
pe mo I ea o le kala e le koe sau lau kenge ai se kolo pare ka ko awala ai a ua e ke so le ska mai ka ngaka o uma lo ka fia aka se kolo pare ka ko awala se le ai ua lava la ko so le ma ko mai pasila sila ka fa na ua ke le mo kolo pare ma ko awala se le ai ua kuai ua ko so ka ui sami suka se mea e o so le ko ai na ko e le pasi se le ai ua lava la ko so le ma ko mai pasila sila ka fa na ua ke le mo kolo pare ma ko awala se le ai ua kuai ua ko so ka ui sami suka se mea e o so le ko ai na ko e le pasi se le ai ua lava la ko so le ma ko mai pasila sila ka fa na ua ke le mo kolo pare ma ko awala se le ai ua kuai ua ko so ka ui sami suka se mea e o so le ko ai na ko e le pasi se le ai ua lava la ko so le ma ko mai pasila sila ka fa na ua ke le mo kolo pare ma ko awala se le ai ua kuai ua ko so ka ui sami suka se mea e o so le ko ai na ko e le pasi se le ai ua lava la ko so le ma ko mai Ia le nā, whawhiawhianga sui whiwhiloi o le tātou sāwalinga. E momoli o tau I le whale ina ia awane I e moe lunga le awale tele. Malo le ngā lulue, malo fo le whatotoa. Ia whapena fo I o tau tiute sa ngā pātia I le nei aso. Lea ua ngā ifo whaiva o le atunu. Ia, ele mwhaifo o na whaangaloina I hate au. Ia o tau ia o lo o ngā lulue I mauta malawa. Au tā whawhale. To tonu lava o le loto I whale. Awa ese ala au whai ngā ruenga. Ai, e mo tau tia fo I le polonga o I lātou o lo ngafa ma lea fo I tiute I tonu o ainga. O le whai lewa ai o ta maiti. E le I o le aonga. A le kua kele I o le au ki ngifu ia. O le tamama le tina matua. Wano fafale. Ia. O tāpenanga o ngā sisenga o tau mafa. Tau langa ta maiti e o le aonga ma le toe o e toe au mai. O le whai o mea aimanga se senga I whaatari e le au kia kia pasi ma le au whai ngā ruenga. I resi sil tala le nā. E le ai ase ai ngā e sao mai ai. E tau ana I eisi tangata whaafita uli whaapena. Ai avatu e le whaamalo ma le whaafitai. Ngā ruenga le lei o lo whia ngai mo au tau. I te tonu o maota malawa. No mai leo lau tala noa le vaenga mulimuli leo ua longo mai nei. I le mata upulea o abatu mua. E le tolo whaatolu o le whamsinonga o le tamaita I o lisi. O lisi me siri o la mata utia I le mata upulea. E le ngata la I le whetotoa I o leo ma la tō mori mau. Ai, o leo ua tu I nātu le mata upua le avea I le official lawyer city. Ai ua whaafai ngā ruenga. Se isi company lo ia tū maoti, a private law firm. Lātou te tutu e pui le tangi I lea leo whaasanga le tamaitai o lise. O lona winga, o le private independent law firm, lea ua ave I ai I le mata upo leo e tutu mo I lātou. O le fasiri ai sao wa le whaangai na I lo ia mai o ile official lawyer city po le official prosecution a ofia ia leo sama sani o na ta ua prosecutors police prosecutors team lenga te leo wa uina whaapitoa la tau te tū e momoli sa mata upu le whaamsidonga ai e iai foi ia lo ia whaapitoa e tu tū mo leo Lela ua ave I sisi company tū maoti o tupela ai leo le atutongi ai ia lo ia nei. E tutongi I tupe atangata lautele. It's the public purse that will pay for this independent private practice law firm. Ia, Vasiliane, oi ate oi. Ai pe ona o fai atu. O te matua ia uofo lava I se lo ia, I se whaamasino o lo o pule whaamalu malu I le mata upule nei.
I le whai o sana whai unga. Ua te tau ai loa a whai ai toi au mai le mata upule I luma lo na wha ina au mai ai toi tolo I tua. Ua te tau loa na ia ile a ia tau I le whionga le tumatai whamsino. E ato ai le mata upule I whafo. And I'm wondering, and I'm beginning to think that whoever the presiding judge over this case, police versus Lise Marie Schmidt, should have now decided on the merits of this legal case, because it has been brought to her 3 times to her attention. She should have the authority now to throw this case or dismiss this case altogether. You know, I say, justice delayed is justice denied. Ole umio na toso se mataupu fa peneo se finanga fa famsnonga ona oni molianga fa sanga ise tangata. Ai le o labal tapenanga ale I tūtangi o lo o molianga. O ta tau, ona iai se awanoa, e atoa I whafole mata upulea. Ma le whaawawina ona toe, a veo se mata upu tā ua e tala no ina pelo tea, e se whaamasino, I le whaamasinonga. Ma whauwhaunga nā, e ta oto atu, I au tafa. Le so, le ua mai ia le komiti o tulafono tu mau o le mauta ma le palemene o New Zealand. Mana tua fo I le vātu nei. Na ato I whafo le palemene o New Zealand, te unga o le pili o le Treaty of Waitangi. Na au mai ai le sunga a David Seymour, ma le pati o le Act. Ia le tulafono teu, o le mataupu I le Treaty of Waitangi, the principles of the Treaty of Waitangi. Ma whape mai ai, wale o toi te tau o le toi whaonga ina, le nei vaenga o mataupu whawai, or a founding document for the New Zealand government and parliament. Wa te tau o na tiai le tulafono lea. Ai ia tasi le tulafono e languta sia ato ai tangata uma o le atunuu, tangata lau tele o New Zealand. Ma e ua fili e a vea I latou o ni tangata anu uma ni sitseni o New Zealand. The overall public, it doesn't matter whether you're Māori or tangata whenua, or Māori ori, or Samoan, or Tongan, or Pacific, or Pākehā, or Palangi. No, one rule of law for everybody. Ia le mele lau tau silsila iai. Na sau soli ia sāwalinga te a Māori mai tu e fio le lalolangi, ai mai se New Zealand, na ngā I le lo I le beehive, I le mauta whono ma le palemene o New Zealand. Au whaatasi ai le palemene. E le whaawawina le mata upu lea David Seymour, ma o le atu maupea o na whaalolongia. Le mata upu o le Treaty of Waitangi and its principles. A me ia tala noa ia principles lea. Ia po tula fono whaavae o le malienga I le vāo tangata Aoauli. Ia whapea fo I le whainga malo, o I lava le whainga malo e tūmai. Watu I nātu lava noa ia New Zealand mane malo New Zealand lātu te whai ei tu la whono. E tāua o whai a toa ai tangata whenua I to tonu o le malo New Zealand. Lua ia maua le ai a te tau a tangata maoli uma. E wha malo sia ai maa oa uina ma wha tū mawina le lātou ngangana o a lātou tū maanga ma pui lo lātou saulotonga. Whaatasi ai ma lātou me sina e pei o taua o taonga. Ia tu I nātu fōi le ai a te tau I tangata Māori.
ina ia whai lo lātou sao, ma lo lātou sao lo tonga i ngā tai whale. Foreshore and seabed. A fia ai o i kai ni sami. E la o mari kungange male pāua ma meo ngu whee. Aru tu la whono le la mai nei e Samoa. Tapu umana mea. And for New Zealand and the government of New Zealand, the Crown, to respect, honour and protect the rights of all Māori citizens of New Zealand. Yale nā la ua whaatawhi, mana tua la. E whaile whai taunga o le pili leo. Ai tu tūlo i lunga ma whai pule fo le te Māori Party. Si siva loa ai pāma le latou haka. Whaalawe lawe le whonga whatalai, whapena fo ia taulu manga o le whelafula fo inga o le mauta. Sai lua whapena ia le pili le nā matu. Le teine nā o lai titi la wale whaipula siri nā o lai titi nā tūlunga whapena ai sa sai lua o le pili. Sai le pili tutonu le. O le mauta whono ma le palemene. Lea la ua o mai lola komiti o tū la whono tū mauma winga ma mionga taua loa. Whaasala loa na le la. Tei tolu vai aso ia o le a wha malo loa. Ono o a mionga sa whaalia i tonu o le palemene. Tō wawa aila i mei e whai e le palemene i nei. Ai whawhia le tātou palemene. Ma le komiti o tū la whono tū mau winga tāua loa. Ma mionga tāua loa a whaipule o le palemene. Ia pala wale lesu whaipule. Na lafo upu a lesu whaipule o mutua matanga. Ale whini me ui. A tau whaifafu lesu whaipule pala wale ma la lafo upu le anga i tangata ma whai i leisi fo i uso a tangata. Ana o maua oe, o le meo te whai a oe, e whaulunga o vai e toi la loulu i palpala. Si wawa ai le mamafa upu. Ta i tolu se lau kiro kalamal mamafa o nā upu. A o mana o whai atu matusi atu le whionga whatalai. Whai se au whai unga i mene i langa e le manuia. A o na le fia tangata ma lātou. Le toi langona se tūlanga e whaaloalongi ai sui o le mautawhana ma le palemene. Ia na tupu wai leo ni whawhita o li man tūlanga whapena. Ia au kūwala o meo le whai ia le porokalam. Noa ngalo ia te unta pē ia le telefoni. Ia le a whaina. O leo ua toi luas fulu ma le 8 minute ona tā leo le tūla e fitu. O le ave pasi, o le pasi moe. Ia whapena fo ia le tūlanga o le whatali o le wa moe leo o le asau. O le fionga ia teito, ta loto, ta leni, moe, ia o le atau nuu mai malmanuia. E mai lona la tō i le ala, una o le whai o si pisi o le awale le temile nei. Mo i la tō ua mānawa ngā luenga ma ngā ngaifo la tō whaiva a oisi, o le o ua ngā ngai. O le a ngai e whai le meo le sifi pō, i le pō le nei. Ia tasi le randa ma ta upu mālia i le pāle mene ma whelafulafo inga i le so i le mautawhono ma le pāle mene o New Zealand. Tō tolu la Green Party members o le teitai ma le sui teitai. Ia ma le tamaitai whaipule sili o na televolna pe na salupe whātua asfuru uiva e tau sanga o le tamaitai. Ia aere kia i. Le pole ia. O le whaamamaluina o le palemene mo na tūla whono, le suis whono uma. Le na sau noa iai ia le whonga whatalai i le asule nei. Ina ua au mai ale li poti ale komiti o tūla whono tū mau. Mā mionga tau pulea alo ia whaipule i te tono le mauta. E le mata upu e winga i le sfulu tausanga o le pensiona mō tangata mātutua le na maua nei le citizen i whapitoa le o le tātou whinaunga a le tāwhatolu le na whaia nei.
se fulu tausanga o le pensione. O lea ua au maia le tusi mai oi. O le tusi lea, mai le tātou nupi wha. O le pulasili o le nupi wha. Whatasi ai ma le teitei wholo ma le komiti wha foe. Ina ia mawhai o na tali atu I mana onga o tātou tālo sanga ia ua matu, a meisena I o tātou matua ia ua manuia. Maua lātou sitseni. Toi titi ala talata I le lua afe ia tātou matua. O lea ua whaamdia ina le sitseni lea. O nisi ua malanga mai ma ua nofo mau le taimele nei. Ai, o leu apalaia lātou emergency benefit mai le social welfare ma le work and income support. E mana o mia ma wha maondia ua malanga mai I New Zealand. E le toi tali watu I Samoa. O na mauti noa ai le a le tau fia o le toi tongi ina o lātou pensiona I Samoa. A o le a ngawaa mo le pensiona I nei. Which means you can't have both at the same time. Au e malanga mai lo I New Zealand. O le mea na lela o e le tusi o tauli maina nei e le tātou whaala puputonga le na o le ASA Foundation. Lea o lo o iai leftelenga tele ai Edwin Puni. Ia whaatasi e fo I male tātou whaala puputonga ua whaingoina o le whaliu nei le la. So soni e tuaia tātou lo ia I le whaatumuina o tātou tālu sanga. Ia mawhautuaina fo I oe I vaenga e tau ona uia ma whaatino. Ia awa le vave maua o lo sitseni. O le malaula le sunga tele ai Edwin Puni I le o luatasi ono tasi valu o whalua. O luatasi ono tasi valu o whalua. Ia, whatasi ma tātou lo ia e to lua Samoa ia o iai o le whionga salama sina Tim Toilolo I le lua ono o tasi lua lua. Lua ono o tasi lua lua. Pa o le tamaitai a Diana Bell I le lua se lau tasi fitu wha lima. Lua se lau tasi fitu wha lima. Ia, o le tāwole nā o le tātou. Faso fo I le rei a fiafi awa. Mo se whate ta inga. O le faso le nei, o se faso soni e wha manino la ititi ai ia le wha mrianga mo tātou tua a Samoa. Lea ua wha mriaina le sitseni New Zealand. Ai maise o le whainga o tātou sanga. O le pepa wha maunia mai le nupi whai Samoa. O lea ua mautu ia whiutana inga ma le nupi wha I Samoa mo le tālusanga ina o se tusi. Mai le nupi wha e wha mauni ai. Ua tāo fia le tutongi ina o le pensione Samoa. Mo nai o tātou tamam tina mātua. Lea ua anga I mai e halala ma papa au I New Zealand na ua maea o na maua la tusi tseni whapitoa nei. Ma o stasi le nei o toa. O tālo sanga mo le benefiti ana I o tātou tu a. Mai moli fo le nganga whafte. Tele lava le tamai tai pule sidi o le nupi wha. Ia ma le komiti wha foe. Ia le malu Celestina. Ia ma le pule o le mata upu tau pensiona. I le fionga e atui wha sina tala ole. O na ole sosoani ua tui na mai. Mua e mo o mia e le nupi wha. E mo mia e le nupi wha le wins client number. Whai wau tō au tue wha tino le tau sanga wa mana tua mo mua lava apalai le numera. O le client number le nā le work and income support mōna I o tātou tua a leo o lo tau sanga le benefiti. Umona le stala I le wins ia na I o tātou mātua ma ua iai le client number. Ona I meli sa o lea. O le client number e le wins ma ona mawhai e loa lea ona maua mai le tusi wha maunia mai le nupi wha o leo malanga mai ia le tangata ma ua tālu sanga e le benefiti a New Zealand. O le sunga ia vaua tea
lafo le nupi wha o ia lea o lo ngafa ma le tātou mata upu e so ta iai i lo nwinga la awhai o iei nisi Samoa. O le sunga ia vaua tea lafu o lo o whea ngai ma le mata upu le so ta i sa o lava iai pe awhai o tau nofo i Samoa. I le emaili lea o le vaua tea at nupifa.ws. Ia, o le whaasisilanga le na e tusa ma le sosoni mai foi o le fionga ia po le ftelenga fo ia teli ai Edwin Puri. Ma nisi nei o whaamrianga leo ua maua mai le wins. O le talusanga ino le benefiti a nga i lea i le office o le wins ai e mo o mia le whaia o sau IRD number. E tau fo na whaila o IRD. Le ngatala na whaila lau client number i le WINS, Work and Income Support. E tau fo na whaia lau client number o le IRD. IRD le numera le TPA lau la fonga wa tu sape te o le benefiti. E tipi lava lau la fonga. E tipi la le na ele nupi fa. O le IRD. Ia po le Inland Revenue a New Zealand nei. Fa umata au le fa lavilo ino tātou mata upu nei. Ina ia lausi le fia i le atunu. Mawai ia le avanoa. Ai siri lo wala au i le telefoni le nā o vatu. Fa funga mai o tau ia o le whanau anai o tātou ta mam. Tina mātua ia wa manuia le se i le afo i le sitseni lea. O le ftelenga tali ai Edwin Puni o lua tasi, ono tasi valu o whanua. Tue whafonga le numero na o lua tasi, ono tasi valu o whanua. O le numera le loia, e le fionga a salama sina Tim Toilolo, lua ono o tasi lua, lua ono o tasi lua, po o le tomaitai lo ia Diana Bell, i le lua silau, tasi fitu whalima, po o le lua o tasi fitu lima. I mantua i eile o iwa e vidi mua i luma mai o numera na ea. Ia, ona tawalunga tuai lea, o le unanga ma le tutua i le nei aso. Whafte atu i ngā ruenga le lei sa whatino, wa ngā pāti ai le tunu, i ama ua ngā ngaifo ai fo i whaiva o Samoa. I le nei aso tofi, o le whaatawhiti o ngā ruenga sa whenga iai ma le tunu. Lofa mai le tua, anga le lei i lungo le ala tele, o e ua manawa o e fo i o le uanga i atu. I ngā ruenga o le sifipo, pui ma tautai le tua i le whataloloa i o le tunu. Tau nuu fo i malumaruia i maota malawa, alo atu le tau mawhitanga matali ngā sua, ia mai se fo i osi ngā taulanga, mawhai ngā malo longa, o le nei fo i afiafi, ia whapena fo i. Nisi o lo fau malanga, nei po o atai au, ia, anga nei le tua, ma tautai i le ala. Tautai i le lato i le ea, le lato i le ala, le lato i le vasa, ina ia malutia lo tau soifuanga lue ma le soifua tautua. Leu whanga luanga tutofi le tua, ia mana pea lau tau launga, ia ma lau tau te talo loo, talo si ai manu mo Samoa. Ia nai ta mamti na matu, ua malulu le mea. Ia to anga e ta au i le leile tino, ina ia mawhanawhana i so se taimi. Ai o le atu. Ua oe, e le pese a le atau sa vea. Ia, e whaamanuia atu ai, i le nei a fiafi. Ma tātou tau ma vai ai. Mau se whinagalo teito, ia, a wā le tautua ino le tātou atu no. Whai maalie, ma fifi maalie, o whai vai le nei a fiafi, le atau sa vea le nei. Ma ngalo se leo le o ona. Whai loa i le tāu walunga, o le ngā ngaifo whai vai le aso a tai au. Uso matua whawhina i lunga le tātou Polo Kalame, e le Facebook page, ia whapea fo i le tātou YouTube channel, ia anga le leile tua, whasoifo ia ma ia manuia. Well, folks, that's it for me, for another episode of Ngā Ngaifo Whaiva on this Thursday.
looking forward to catching up with you at the same time, same place tomorrow, right here on the Voice of Radio Samoa, 1593 AM in the city of Auckland. I am Severe L. Harrington Levere, and those were our people today. Soifua. Fitilo na muenga wa tofai paloi mata Fitilo fai solo wa le tauailo na loto Eu sou sauia o le vai no lea e te tau mawhaina Papu mai le pauno le wha malu lea wa e laina Ia whaamaria ina Pau se mea ua au mawaina Whaalango mai I lo utau au e te mapua Langona le fia ai Se se fulu se nese I whaalawai